حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف الله أعلم بمراده بذلك. كسورة مكان سورة يعني المهم قصة دي أنقارة هو قبل فوت مغسري الله أن بني يوسف بن يعقوب كان كبارين دي هذا الله كمكي أجرهم بجمال لما هو قلب بلاون نوني قبل جرابيم بقطو نانغري أي ميمار مباني هذا نانغري واندي نباني برامبي أقول مسرام بانكان كارا وقت بي ado kasonga ado yagarun men golonde akane maga ba ku jarabi sukita ma Allah ga ba kisndini ken lire suya tebe maqsudun ngan kebeta na Allah faram butemura a hay dangin koto yube ado de yube ado hay himbe gemme imaren tintuni memga bizat ado wandi serum maga aywa amme nyugo dangi nan kaso Allah be ga yuruba nya kenda akenna qura Allah magadina yusufu ken Allah bana yuruba in kamanyani ake sura ngana hay aram kannen kon mo gondi balagandi aywa kon mo kre krente nyugo ke sura di ken to qur'ana no kosu akotun kon mo ado ago sihem buguni ni mobe adago manan kinni mobe ado wa masala be ga wadi adaga mundenga ni mobe ado nyonkinga mewutunu mobe komi horendo nyimenga hatengo mewutunu wa lumwe be ga wadi ado loye be ga wadi sondomendi komi nyonkillo mo hatendi a tong har ginde makan sora ngani an gaba makan sora kuna gongonde nya konni ado bakapakande to maganta ado kuma bana yire kelli akananteni asahinteni awanna gamundi koni mo te ngadi aw gemmeti hadamaremme am bangen suya hinne ngadi makari ngadi kiya sabun Khalid wa ko ni ma'anere me du Yusuf sora Maryam sora ku sora nu hilli arjanna dun konu yo joganati ku ya arjanna di ata wa ko ni sunu yemme ganda ke sora mu bane an sunu mu gilli basa an ganda masala no kum mugo na khibaru kum mugo an kin kallenta kallemba ka kotono an wala hiyana hudu halyani ke sura ga yanga adanya Allah farengo kotan di mo siri angar nta ko ken gondi awati ndanyo kota nun toki me masiba nun toki me Allah farendo islam nun kama ahana ya garibani be ga Allah farende manam mo siri kenga ni akabun sennekeya kagumi be ga kanunu ngani khadija korenga ada haba tuni be gani a honsuya wa ku hillisu isaguna ngemuti ke wakati ya kem pakati amalumu amagemu Allah faran dira wakati mo sire islamun dira mo sire a wakati mi wotina sine na tarikhu ni ti sunon sine wa kadike na islama ko ni sunon sine Allah faran ngarin ta ko ndita mi wotina aka men fat sine ado ahawa Abu Talib fat sine ke wakati kote ewa be Allah faran do islam nu na gemalle magunu ti qidinga aro tungaran kaunga iwa munda nan kuti baka samta mo kasendi ke
kem pakati Allah ke sura yang kandini yani men kama na bute mura na koye nanti kotam palle laghiya nyawurni aranke tora halle niwnden wurni kibe na qissa nun kada aw kuma Allah gatina da maga sunu mahul lamin ay surunga nan kota mogo indan tora mogo kotam palle niwyen wurni lighiyen palle yurubayen wurni ammare me yusuf hayke himbe ga nyada balawun do jarabiyen do kotan noni gabe aru masiban noni gabe a anyi mena hayde hasida ko dabari burontaku aywa nasir gerendi annaga mundi yagaren go malay ja ko ya maganda batrangolin dabari aywa na honda ben sunya na waraka sunga kem batran pi sabuda bo kesu halli Allah haygara hon sunya da annaga mundi asabari atori mo on kama Allah banina ngoke tora kesu kama Allah rabu kasunga na ngusa wara palenga na nya jamanin kananga korenga na jamanin bahille menyi mekine andati himbe be suna kinya nyana be suna ya darno kebrenga ngena ako Allah ko kuma kuya kada ngena kya nyana kananunda sebe ganda sabarin balawun wure kariyenta na gamde anyon kinnan domi balawun hina kebirenga kini nyaga tisir siri dangin ton qalleme fasbir kama sabara ila adam min ar-rusul wala min sabari qum hanqi dungunu ga sabari mo be gilli harundi wasbir wa ma sabruka illa billah sabari an sabari yamanya mati Allah wala tahzan alaihim wala taku fi dhiqin mimma yamkurun ma wala min maghsuna yqullukuya maga nyonkira ligi idbari burukuya donc yusuf qisalli ke mogodi na Allah faram butumra aga kebe gemalle ma gonu serum maga kebe anne gamni sura keri nyagali mutu na qidi hata mutu na laghiya mutu na hakrata go mutu nanti kengo kata sero sereya anga tere an bunyi mun killen kama anta suruna bada ma ligi yam palle yuruba ingariya man newi ngari qotam palle wala halaq gabe wa sura kedi takase gabe wadi wajunde gabe wadi asukem pankinyantengo a hakkango ti khibari kaba konten baane yayi aro khibaru be meganta bak imme ntangarni a hakkango kem baane yayi nga koda liman kana lahu qalbun aw alqasam aw huwa shahid sondon siregume an taronda am pakarengo dome ken kamani yonna henetay kini aselanga ngana mani koyni tagmo jendi ana komi aga wa koyni kananti awa de mandem wakatin tinto bati Allah fare sere be koni ga sabari bane de mandem wakatin tinto Allah ko bosurun killen kenyi meno go ko mun killi kata Allah khalas yendi awa kenyi killen isaren mani ya sabari Allah la da qasim ni kinga na qisanun koni wakati gabe nuku gabe wajunde ado tagasiyen sawura nka angaba nyana kamo anta asukoni na timmandi ana kutu anga Qur'an tabani yani anga su famu ko sabura tu atoganda tumba kamo be mukanundi ko sabura mo be ango kanini na komani kallen hana kara amma yusuf sora a ken koni ara ken su toki me yere awa na futu na lungondi antan no kutana komi qissa kutu anta ken mogodi komo gara koni mogobe qur'an daiman arod digan koni mo nyalli ni himbe go teringanda nun kontondini iranta mi
ke sura hina bunu ayan kasabu yahudun da Allah sallama iti wantirni yaquba are men kibare ay wantirni kinga ado yusuf hinchane wantirni wa kuma Allah sallama ami kun kitabun qara amaro qarangudi gindanga ni hare kuma nga ko ne mowe anda kesu koni alla kemma katigen kebirenga ikun saw denga serenta kentu anga makara anga mi kun kitabun karantatu kebira anga ni hare bukinya kan koda kebirenga ayya ka konne iga madunge kin hujja ikama bismillah ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك تقوى آية يعني قرآن كتاب آية كتاب بيغا وبنغان دنيانا غارين دتموني ولنغلا إنا وقتنغا ودا قرآن كي ينقني نانيا قرامبويا نانيا عرب مقنيا أنا عرب مقني هم بيكلمون تنغدي أو سينان مكانغو agana hakre na fam kirangi kon mo odo araba gonsu on takeme tude oran takeme konni de diga men su kundu bote suntay la'allakum ta'qilu annatu nan dikeni taga honun kaman diga men bismillah de ogo tunganga o qisan qarana qisan posrenga an kama qisan posre ahsan laqasas aho sire ti honga o gara kem barina ko awa an kamma ke qur'ana di yani parce man sabr Allah mira khirge ke sura hinto on gabingadi na han gabingadi han kamanul la dangadi marahonul la dangadi tuanul la dangadi yagarun ko magile magungadi nan sabade toran kam makengadi awa alla kat wadi tuga mo sirebe ado kentana digan sirebe ga wadi agabe ngadi kiyan sabra ahsanul qisas bismillah anke mawla miniya ki qur'anaka min qablihi ki qur'anaka ne anyi munguntonga yani amayan qaharan ngondi amma mu wimanguce an sondo men dura on tenni ki khibare yimi kin alla farinnan kata ken konni gannin gon kibare wugin man masine ido menaga himbe ga makkinya aga worna ken ko wugin man masine ken ako in an min menyani de rasul Allah sallam na khir al ummiyu kutum pakende kainde ni ngagem pakende tigande ni ke sabura asuga nunna sugu tay mo gosri kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'dib fil yutmi dalla farangasa kallan kawuya aro mu'jizai qarambalin nan ya tuananga arangasa waso hiya aro mu'jizai yatimin nan ya gigre anya jukuntenga qarambali samta gon pakatindi kenna tuagonto ago no kube jamane bedi ngarnta ko bedi atto ni man di samta gon pakati o gigren tanya na jukunte nangaba parce que beso hinene limunu kutunga na himbe nyai go dogoni yega wi kana ken wanya na so hinene amanta ma habanta ma aw qoronati sagwa Allah fa sallallahu alaihi wasallam ama sare ni haba to dunari af sare wuccinne bane aba kana fati ama kana fati me kendi mo gonsu ay himbe nuga sare manuri habanu kitendi aya nya jukuntenga nan kota su ko mantenga kesun dalle ni andi Allah faran do taga hon tabana ar ho hon tabana himbe ga nyaada ta as-sunya min al-ulum al-laduniyya wal ma'arif ar-rabbaniyya Allah yimana kine Allah yimana kine khalas ra hakaran su bo ladan su bo bismillah ati birinyani nabillahi subhanahu
إيها ودعني هني أقوبي يا أبتي أتيم بابا إني أبي أبتي يوسف دا كامي ألو تنبيل سينا كتا وتي أبتي نعم أكون نكمل يادي أرام كنني بابا إني أدين يوسف إيدين رأيت 11 نجد تمر باني ورقنقني أمني أساني والشمس نارين دي قصن قاي قنقني كيين أدو قصن ندي قصو وري تمكرو باني ننكوكو هليا يسوني سجودانو يا نكيدا غني مبا وانجي كويكي هنجو بكندو أنا جمعورو ننجي متو ليلة القدر مي أو ميا comme qissa gum nga ko ni mo be kindani awunni sino mani may wonti tamudo hillo wonti sino nyeri wonti yanne gam ni tamuro nyeru aya ke ko tan ado mankan ngo gillina sanki nya na bogo nya igo tlakarna me ka huma me aywa honu ti yanne gam ni tanagate sine wonti tan sege sine wonti tample do sino hilli makeda yani igara me sogi mogobe kuyum pakatindi bo kimme bani nyana me ngalen ka hana wakatindo menaga sanu tamido bani جريان طارق زيال قابوس عمودان فليق أرمصبه صاروخ فرع والثاب ذو الكتفين ti yanka baka kamundi na sujudi keda bismillah watarangani atille minne maga qis ru'yaka maga ngurungu ke qisan qarade akhinun kamma angana kenya inak here anda andangani kebe awaken sirega hede wangana kenya wa uretu iganda kenya bane kebrenga i wodda barun kutunan kanne ma himbe ga wan toro non de man sawuda aski wa awratu maniya i watu kunya ni sanu kutame do banenga i watu nan dan nagamun ne aywa amma kenni kiyenga am paba kenni qasonga kebrenga okudo ikunsu maga yankangenda o kentar ni gemiya bismillah basa shaytan yam kunni aduwum kunni nyani hada mare min dangani akonna kum bangante ni de awanga lakutayindi na sabu en tant que nyamunda kina ga ngalla ku angala kitayindi amma نعم أي مما يأثر مني ما أما وغيرني ما فاتح اللي يعقوب أنا كموتو وكل جام هلي ونا بس كمان نسابرا وانا كنا كل جام كوني ما هنا جتي أهوا تقولي يعني والما أو هابي هنا جت هوا تقولي يعني إبراهيم دي هوا يا يوسف ما الله تعمى ولا تعمى تقولي يعني parce que Qur'an yankal lada be kama na arabun to mo be arabun maga am pawa to ne wot nam pawa amma ka palle maga wot namma anya ke mo godi aywa gato blaga de kani annatu himbe ga worni suba khin kuya hido himbe gorne dangi ido menaga serenna to akoni mo ke sellan kamma magati ango ure tana so mundunai
hari ga manya annabi nimuya Allah ko mo khorun ko ne yani parce que Allah wali Allah kute ngo gemme haqqendi nka anta dumina kama aw tubini kebiri anda ya mo agran ko koni isulla halal lagari surono isulla gari tubini kinni ogandati annabi nimuhe digame tanawono na da sunu annabi nimenye ken koni ken mo nyamin ten hunne nyami yakamba onati kenyana kammo annabi nimunga annabi nimago ken do wala ko ko be do mena gade lalimun da jabu nu wono kini ayu woni maniya nanti aywa ken jabu yugo tage nandi annabi nimen tangantenni annabi nimago palleya nka kane atangante he ina jabun kini kari nanti imai ga nya baligu ya wakati ke suhiti sababai ku jabun ho honta dakum baka serenga ke be gani sababa ni me kinyi ni annabi ni men koni atangante mu Allah kutainga sellandi adon nogondi annabi magun kane ada hallesu kan sababa ni me ke birenga harsa kendi annabi ni mun qammo yigara kenya kebirenga wajibi be ga wono jabu be ga wono aga woddakum baka serenga na nyonki la yandi otini Allah subhanahu wa ta'ala ada giriku yingindi nanti khone yusufu Allah wanya na annabi nimenga nanya tunga nyugo nga garanta nyana bada mi ganda ku gollindambu dabarai kebirenga gundondi ya marinte mo nanya basa sharia gumu hitiya kebirenga annabi nimmun kelle fintenta anga de sharia gume a wajibi nan kam madro anna sondo menya qurandi ka panka manga sellangar nyangeni wo jaragini nga hoywani warante ngona nya hoygo sabuda kemme ngono anganda khadra qisangor inshallah ado musa anna gamunde bire anna gamunde aywa gida kharda ganda hoyugo nya musa wa turndi anda kenya mani sabura anda kenya manza awotini manda musa awotini musa manya tindui ana kenya ko manya tindui allah tinanya wa musa na sharia gumenye nasrun na buren bono ya anta gemme nasren kari anta gemme a sere be dulle nganga katam da dan surun ta gunyana gore liga hinanna yiga kuma gemu musa yi khadra wotina da ngani manya tindui ko kebringa anna gamunde awa an wotini ya hay gollu be nyana e ko wona ke gundon ki tendi iya marinten wotai nga sellan ko ni ki tendi o kuma na golle be nya aw sore nyana adama yimme qisa aw ke mana kinanga agara yite be yiga parce que manin sabuda gilli Allah gama adama taga Allah tin malikanun da ngurni khalifa da bari munyendi an ga gen khalifa da barna hingar arjanna de ta ma katike abu kani wani an gen khagila gama tage anda kwa tin ngurna da bari munye a warni munyendi anda da bari anda wara arjanna de timma akine ge kebide akano ke mana yakini ara soge nya al Allah kuta kini sellan kitenga mais fil haqiqa aya amarin tenya wananya o kim menga be muhinundi o kini hodangin to masalam mo me o kum magal lenki Allah wa sallallahu Allah fare shariyandi ku gara himbe tu na isori hinu kunya sereganda metu anta sori hondigande anta sori hondigan nanda de yusufu akhunu ngara himbetu na kinyi khogonenga khadra gara kebetu na siren kariken sabuda na hure mboto ken sabuda awan na gamundi sirega na metu lengi Allah farelli halle anta diga nanda nan tango kenya de ay ango tokko sharia nya halle Allah ganda ho ko sire gundoi sharia qoha aganta kenure anta gemananya
Allah faran yuma ton zu wajibin tenni on to sharia ko hanyawre parce que Allah faran ki kata besu kamantenga khadra hayki Musa ma ki kata yo do ilaysa min bani Israil ko tanga Yusuf mo ya hare hina o kibra hinu ke modi de kashfu ni tonga Allah himo den ko ni ikomo surunga ti fasa on takunga Allah faran yuma to be gana himo on tetu himbe gan tagge me sharia nga an tagge me ananya an tagge me anna koni mafhum aw ke modi sidaga mu ko mo be anna atrinka ke modi mai warajo ke bureri Allah kon koruni ni honuti an bunyu nyimeni ala kullu hal igama ya kenga Allah wallun ko ne ku wakati Allah ga nan tuindi hoy aw gemana dabari har gindai asri ga selang mi oku wakati lengi kenta geme bismillah atin lemme Yusuf an ku ge wuren awtani mani an kam ngornan sugandi de ati ke awrnan sugandi dinan tinke dinan tangiranu ya وكذلك ياتيك مغنياني اكتبيك ربك انك من غرنان سغني قمان غرا وري مغبي كويني غني او سورني سجداندا او ما ينكناندا وانك من غرنان تيني جلي ورون كويم فچارينغا انك من غرنين او اني من تمني انكين كما اري اقوبا دونكون كما كوي مغمبي اغان اتمني ام بابن هلي كما او كوكاني kingani an kogo Ibrahimai adan kisma Ishaqai an kamanga ayani tuananga ayani gemundindananga yang dai imenu go ande bunyu munyani suko mundinga wo dalle ngini tike ayi Allah wi neman timani nan kama ande bunyu magunga adu yaquba are musu ali yaqub an wurnya ande bunyu mi kharaw nyane ngan komi an awa Ibrahim gane mogobe Ishaq gane mogobe nga himbe gandi naga ara kum polo koni an kama ngan sugandi ni nan tuindi kuy facarenga o minu ga disno ande nyiminga idalle nyugoni ha wendange digameya bismillah لقد كان آيات التي آية قبيا يوسف قبارني أدي آخنون قبارني أيوة نقاترين دانون دي آية كني أو كني تاكمان جا قوري دي كني دلي قوري دي نانتي الله صلى الله عليه وسلم أن بني من يعني الله صلى الله عليه وسلم نانتي قيفارين يعني أجل من سابدا أنا دعامي يكون مغمباي أدو أكا كتاكي كوني مغبي أنا تون نندكين على مني مني خفارين على مني مني خفارين سورة تاميدو باني يعني يهودا روبل شمعون لاوا أرو ريالون أرو يشجر كسرة تمي kuni akhuba anniga remme yagare nyugo yamga anniga rin yagare bega yamga kusurtu min manikenga atun tillaya watike fatihalle ada ko wonen kana kini rahil wa honuti ihilli sukni denga idome akhiyarum fil kahuma me kini bare maga kimma nyiga harami aken shariyandi wa honu kharakin koni وكينينا بنيامين سارا أدو يوسفا ونغطو بيغا تغو داني أرو نفتالي أرو جادا أرو آشرو وكم تمبارو هليني كپا هوري غرقويا زفلتو أدو بحلتو كم ماني كنيه سروكو تمي كم ما أدو يوسفا هلي ما كم سوهابي
ari ka huma me riwaya nyugodi ma giren fati halle ko nan kine riwaya nyugodi yahudun ti muhammadu wantirni yusufa qisa yaqubare munga bukan ana mogobe kata misrai qur'ana ra ko ni ke mogodi aga yikum maga mogobe kana ana ke mogo yadi bismillah إذ adi biren simma قالوا yaqubare mungati ليوسف paski kuyube ga ko nanti amma aski na mu ira kuyuke mu de ira idin yusuf ni de وأخوه adi yawa ikhwan banyamin أحب yang kanunta إلى أبينا kato habaya منا dina kutunga de ونحن okuka أسبة o yani jama gabe nga suro tamido hillo angana hillo bugadi o kuten kabbu إن أبانا kebiren o haba لفي ضلال awo kanu yedi de himbe gara tunundi de atunne mbangantani de suro hilli haso suro kabiya matu aken koni atunu de ila kun ke mogodi e kun suro hilli aken da kun paso kuyi a khataw o ida fam ke mogo yadi bismillah تقتلوا يوسف keburenga ira me wara asenga igemu kanuni maniya on ko wana maniya habengo baka ke khatawdi eje kona kara yusuf kari أو يطرحوه magana siri أرضا munyelate يخل وجهه aga nakinya aga haba yaqe yangarana لكم aga dangani yani aganta yaqe ngure na to aga bane ngamu ngaintai aganta noga keburenga ana jonko yaga na kanu وتكونوا e karindem palle masirindem palle aga nanya من بعد wollu buruko halle ana ya seruya kun serungani aga tubini khalas bokin igem kanenga wanga na nyayi membay ma aywa hoywani kita usulugumunti alghaya la tubarriru alwasila alla ko musrenna an kanu ken srenni nka maga hobure nya aga an kanu mogobe na hojugunya alla ko musrenna an kanu ken srenni kinyani aga yanga o haba gabo kanu mogobe ngano kanu ngamo ira wasila be nya kembito hotigante sella ni kentigante himbe ga woda kanu ina wona kare ma on diga wara no kutana anna mugo ana allunga da no baga aya ay gante ga kebe mo kemo gabe mo adamare men tan ngar ta gondi ko yugo no asrenni angana kitanga na katanya na nka akita mo anga mun ngot na nga nyana mo yugo da nga ni kita mo gesre ni ho ngana suro mo kita mo bure anta ken diga nanda honga suro mo mundu mo bure anta ken diga nanda mpa wonin kanu asreni ani woni men nin kanu asreni mi kyani ndana ga kibra golle ga ndey kinga ken golle nya ho bure ga ndey ken to kono ho sire ga ndey kinya kibra ara hasida go be ko ni kibra kinyani wona buno ya sura ke sere wala Allah kinga benya wadi agabe wala hosire nga wa mununu am mundu mo srendi anda soro mo kenta diga nanda anna mundu mo brendi koy ku khalle ke mo bismillah andinga nanya kebiringa wono ya sere nga anda wono woto ina buren koni ta kitata tanga kitabani anna yiga mo srendi ango misiren gabe sigini ni ndiga surun pijindi na mpinne misiginu nga na surundi ma kebira ngatanyi mi la na buda siren ni ngam mundu mo siren ni wajibi ni amma kura kenya koni wa takunu min ba'dihi qauman salihin
بسم الله قال قائل كنا نتي أو قلي أخن كويا لا تقتلوا كن ودني كن يهوداي كنت جون قلي أي خما كنا قلي كبوغادي ونا قلي كبوغادي بي 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 وألقوه يقلي ونا كبيرة قراسري في غيابات أو الجب قدي نقود جبندي يلتقطه بعض السيارة أنا كينيا وات كبير ترانو نجوا سورنا إن كنتم أغاندني فاعلين أغاكوني غوا مندا لا توا نانيا ما توري ونا نيا كندوغا ونا كليون ونا كيمبوغو جيم كانندي ونا هيريا نا ورا غريندي غونندي وندا ورا غريندي ترانا بيغاندا وري كيندا انا ديغا نيمي كيبينا كيندا انا ديغا او لا تونو ولا هيانا كيندا كيكوني أنا قومي إذا سانك كينيا كما كينيا ديكا لغارينا بسم الله قالوا كبرنا يتي يا أبانا إغريكي كما إنا مني هيرين أنا ناتلاندي هابينا يتي أو هابا ما لك من نانكين دغني أنغانتا قدون تنغاقونديني أبو يوسف كما من نانغانتا ساقوينا كينويا وإنا annatu okun nogoron kullunga adangani de yani mogobe gallada o ken dabarni o sikita musalahanga nga yusuf hinta ne wamma nan kitem bugadi mo suru na kino ku man sauda bismillah أرسله kebirenga inti habenda wa munda anna wara معنا andiga kapoi غدا kombani ondiga e gunnendi يرتئي ana yige ويلعب ana sanga won wa qarna nal narta'u wa nal'ab ona yige domi ona sanga domi wa inna anna ogun tangandanu ya adangani ogun tangandanu nyimme yimme ay ada قال habenti dangani ngeyi akuba koni لا يهزمني an kuyinge sunondini اذهبوا agan diga tayni yani aga diga yeti yusufa ya awinge sunondini wenta munda ke nguche melinda na gundiga indo gunsaga nguche nta munda kinna linda na وأخاف wa hilandi ngo kanna أن يأكله lagabure magara yiga parce que jamane ke ni lagabure munye nye alagabure ngabini gide nyani tamisu ngoyde ngo kanna ke ngure وأنتم na nyangunga afilu na ga mungundengo aywa bakamaga قالوا eti haben dangani لئن أكله wallahi lagabure ngandaiga na okutogo ko jaman gabenni kembirenga aku o koni kembirenga la khasiruna ogu kasarane lagabure na ogu akhinniga no togono kendo ogu kasarade kelo ina gamo bismillah ولما ya kun kun oh parce que yaqub alayhi salatu wasalam aduma walli kuyundi awa tilla qabre ndo yusuf ra mekta adum ke ngalli kuyundi ke samura aw kanna yusuf do la qabre nga way kungana kuy hohoya a ken worni ken khibarande de ay mun kuy aw nyana aw bangene akoy so ban quraye ke samura ani kanna yusuf do la qabre nga bo ahlandi digam fana be ga koy maken jabi me awin sunondini aro yusuf ndika e maken jabi base iku muradu nyimeni kenye iwa munda nan diga tay diga be mi aganta sagene de sawa maken jabi la wurin bin koni ila ken jabi bismillah فلما adibirambe ذهبوا iga diga tili leminenga وأجمعوا I hanke mani kama أن يجعلوه
hanke nantina leminenya في غيابات gidem bitam binendi kebirenga baske kenyanya kallem buguno awana sire gunen nalina to kem buguno gidanyu bane kiti ona wara grendi ko kebirenga wa golle nya kenya isa kenna ira do kem bugay na katu mo sire o kideke tira ay o magem kedi o magem dur ke bakedi o magem katundedi o gem himbedi ona wara grendi gem kembane aw qissa nundi ibrahim alayhi salatu wassalam bira ke be gara seri awanne kamuni yimbendi ira duraw bakigira munye malikalli na arjanna harire nyugo ra kannenga kebrenga ibrahima aran ke duro kini ishaqa maga mo ishaqa awara togo na gamni awa kemaga awa yaquba maga wa yaquba ra agoli gurkulle gurkulle mbagandi na aro yusufa kannenga kebrenga igra wara grendi ke duro ke yalla kannenga na tokono gede ni bitinyi mi agarwa kannenga bane geren qura ke duro ke bane hilla garu ngarni ke warakati hawai iganda wara kamma bane ayaga munini baza ken duro ke ay ama wore balaw yemme su kamma ma alla gara alla gahi ani nan balaw nyama ken nokunsu wasabu arjana yari bismillah أجمعوا hanke nan dina yusuf nyangu wa girem bitambinendi وأوحينا kebirenga ora haren na gunya kata yusuf ya na to girendi kina ni amakoro de kini wahay ni me ay na hakren ta gondi parce que ni tinada anda qaru nanti ni togono kiden niya imma ikati wotina de ay qasondo kiyankri kunna kiden bugan anga to kumbe usu yidanda de kunkri kesab allah wahay ni kate na hakren ta gondi allah timana dangani la tunabbi annahum yusufu mangara an akhinu ku khibari len ko tanyugo ya بأمرهم idan ke hi an warna kida kun mogodi kenda ni kunga hari anta yankani no kondi an warni kid golle sagi tarondi na ni an kendi kunga mogodi inta har simine kinga akana kem mogodi ni kengore ni kew dangini hotana warni angara himbe wari aw nyana kundunga bismillah وجاءوا kebirenga ikira gunnindi ne lenga agirum baygari i haba ya yaquba إشاعا iri anega on ne lem pakatinga يبكون iwo wunu قالوا iti haben dangani ya o haba annatu okun o diga gunnindi نستبق o mana mehri وتركنا يوسف ora yusufa togo o yokunni فأكله a lagaburenna yiga de وما nga anke manya anga saka oku diga menga haro ganda ni sadiqina tunduya haro ndai tunduya anda sakoya yani watu sura ke awo diga men konni kon mo bedi konni mo ko bakon tengeni haro ndai tunda anda sakoya yani fa ahra nahnu kadibin bo qilla makin yimo mo na garinya kutanda akeda angani diga mo hay a suka humante na haitan pakarenga na haji digami koni mogonga anga ni go digami be konni yime ewa kin hakika ngade intak mona gare kutu koy anga nda sakowi haro ganda to kanda yusuf khibarendi pasanga wa munda mogobe maharna untak mona to yime kanda
يا سبحان التي وجاءوا ادي اخن لي على يوسف دركين كما تي هوريا كينغني غاري هنغني غاري هوريا نيانتي وجاءوا على قميصه بدم كذب hore bi gani garenga parce que yama gare kuto hawenda koy yari ha ko hawenda diga men ko mo haro gana to ngana anta saka yani ma har na ko na garenya kutanda hore bi go drokenga ala damun kadibun hore gari garega parce que umar ba gare kuto ya ko hawenda haro ganda to ko anta saka ma har na unda ko na to me ko ni ya tamse nyuwari kata na krusi na ahorem betere na gamundi hore limnen drokenga eti aw lawren da yiga ahorem bay ke horen tunguwa tunguhi tamsem pore ayo har adamar men pore inta bana yusufu yaqobati ke lagabure sireni de ke lagabure ke sireni mo siri nille men yiga harama droken bogo nawi ke lagabure sirede ke sagumu ngako ni irin tendo lagabure nyugori di batte parce que lagabure diga wakati su lagabure ligana ke kotan kare do lagabure nyugori di batte yakuba ati lagabure anke nyen ngere meniga lagabure anya ngere meniga lemme be aga linda abbo on tengi sondo menga alla lagabure ne ngara lagabure se ati wallahi ande mi menge malle meniga muce malle mengari me adigan sikandi o ko lagabru annabi nyimme yigay kem paraminte ngo kama o ko lagabru annabi nyimme ciem paraminte ngo kama yaquba ti lagabru nda anke li jamane ke xammo kendi atin keri khati sonia kinyeni ngari alle mundi liga irilli yaquba tina wara azim asu kabako duro asu labure se hendi kabako nga lagabure mbay gara lemme anu nyima onko nandi anu munyu mun change ga ni harame oku kama lagabure nyane ke lagabure li bakado dunay na li ke jamaa de qati soni lagabure angunda qati dungel liga na ken katu na gan seri greni عظيم أنا بني مني أكيد أدرون تاغونتو أهلني أريقة سونيا عندنا قد دونجل لي كنا كتونا ورا جريني كبيرة أوتني ميرا داوا يوم بس رجعي قرآن وكين كنورا أغنى سام تين كون نسري ما ينتين كوني أوتني كني داوا أوتني هار داوا نمبسي ada mare mi manyante ada mare mi kutana ana golli gaza ngena daban taduna yana andi mungu ndo kifaru keni la da kasenga serunga na bariya wakati be toran kempa kati ho mumunya wa koini aro ho se hambal no wa koini nanti kidi Allah ko musrei ikana kempa Allah fa sallallahu alaihi wasallam wurobe igoda batewa kalli aro abubakar garu kumendi mani ni ko hanga samba mera ado kudu kenda nya go munye bedi be so mun na karissa mi manni mugondi alla di kisiyen sabullo samba mera ke tagahullahunte ado kudu honu nari iro kuto wonda seno yani ke wure ngenta sakanga bada ira muhammad ke kutu gana tiangalen to ngorno ari min mana ngenta sakanga bada me kuto mo sene sinen se hada tamoro ngurdo kante nda munda maka la murebe gawiya daiman an minum do kifaru ke mo gari surunga na bariya na ke tempanga ni siri ni wara
hot non wa ko ni himmin go ta hakaranto ya ken nasrun waju o ko mi make me kita kan balle ki Allah kuda yaqub alayhi salam aga kuyilla ga burin bibe yusufu hindi ay tigari kay yum wanda kuy himbi awo nyana kuyilla ga burin bibe yusufu khwarende wa hay gari imam bun sirin radiyallahu anhu min at-tabi'in ibn sirin kuy fachari be suwatu tiken wa madina famana nyugwani to ana kore nyugwani qur'an to ana nyugwani ngasri gabe watu di kuy fachari ni akuy facharin sabu ngake take bedi on qur'an qaranga na nyugwani qur'an qaran kitte nyugo qaram goyen ibn sirin akin wakin nuku qarana waja'u abahum isha'an yatabakun bi wazni tafa'ul كنت مودن يبكون أكون مودن يتباكون كم قرن يويدو وندين إيرين اللينا يويدو وندين أتو قدان يوي إكي كوي نبلا يوسف عليه الصلاة والسلام دي يوسف أتين دعاني بنصير ناتينا أتي بيسوا قرنا يبكون أنك ما قرنا يتباكون يوونو أنك أنت يويدو وندين dara Allah no nyime indi du wundina any mera golle be nyanga ndawu kem balank manan du wundia atare kiten sagi yon kolande kuyukedi ira murayen kita isondo mende iga wundi kendi dron ira nyiwo ku fasar parce que Yusuf alayhi salam akem o examiner ku facarenga bo qaidan himbe na mu'jiza annabi nyumunda antanya muhali kenna karama Allah wallunda Allah ra bun sirina daro na nyakku facara nay akanya yade bun sirina tuana ngani fanni gabedi nkatel make Allah gara ki karaman kinena sergaben tatu hotane maganda ku facari akuy fasaren kaba konteni mo ba qalin ho wonda bana aqalin karama ni aw gilla kaba kon kuyi goy o karango malik radiyallahu anhu arkinda meñi wakati bane muasran imam malik kuyi goya idi du wari butu ngida kan yok mona butu kitimi ijongo ndongo kimba hakange na kana kuy kra la samara kanundi butu yin la kan mona fute bin jo kumballa ko ndongo kimba kan nin jongo xenge na akan alla sami atu intengo fiqhu gomko kuy fotare binu ko kambiti kum bankote mo sari mo ken sabura ara sere ni go qri ni kuyungu ni kenda tandiga bon sirina tirnda wure amma gati ketide ana tirndi ko ndiga bon sirina tirndi adu qomi aywa sere ganda kuy butu ngalla ke ngako mona timi am jongo do ken na kengure na mani arayi wombay ati ke hana hina ati ke kuyu hitangen kuya ke kuyu be angara ko amma kuyu ke kini kaba ko ande himbe an kaba ko dagenga ati ke kuyu serebe goro kuyu ni ke lenki debe ke yere jamane ke imam maliki bane adi kinyan kaba ko tammo sri ke kuyu serebe goro kuyu ni ke imam maliki bane ro kuyu ni ke ati diga kada amma habi a worni sanke dunadi koy butun kanengo sanke mo be nka
antanya na ire duna kan kan nambangi kunya worni tere da diga kille ke batte ya kara ini ko ngade diga kara aywa atinge kuyu hede amma kan bendi kan adi sere be goro kuyu ne kenan ganye ata wure ni gay aka ba gomba har sisa imam malik ni madina asare no nan koro no nan fatino me imam malik madhabin tano ana duna kan na kariyere an ga kin Egypt nu Maroc nu Tunis nu Mauritanie nu Mali nu Senegal nu Côte d'Ivoire nu La Guinée nu akada aw kwar diga aku fatari kaba konde ho ndaga bay bismillah قال yani kemo woni haben yaquba bira kebe agara ngari daga me keji sababai atille mundangani بل awara سولت عن nyon kinun yan suram magandi aga dangani hinyugo yata aga de kempi golli فصبر kebirenga nge hinni sabari yenyi جميل sabari be haram parengani yani an muta da un kanun denni nge hi sabari yenyi himbe haram parengani agar himbe ko la yahzunani an tadhabu bihi aga digay tay magarin sunondi dugunta diganduron konni de keta garo ko suno mesa tamman me sinaro ko suno me bismillah wallahu ta'ala almusta'an ayani de mayinga mundini himbe magani kenga ona de may mundunu akenya maga ala ma ano de ma hon kamma aga kem magan kutono yusuf aga kebe ko ma alla kan do de ma keta aga himbe ko kembede kita ma alla kan nanya mo ko be keni himbe ganya ya khabaru lemunu iga halati yusuf ay bismillah وجاءت السيارة كم بل ساعة التران وهاي غري ابو مدينة ورا كتن مصري يانقا جدن تينتو يندي جدبي انك من يوسف غوادي يهاي يقيني واردهم إن يونغانانغا كنت غني مالك ابن زار الخزعي مدينة كينياني فعدلا نبي الله إبراهيم صورين يوغاني يوسف قاني نبي الله إبراهيم صورين يوغاني بسم الله فعدلا كي هاي إيجا جلل إندي وتي جدين أتي جايين أجرندي أجر جاي لوندي باني يو جيم بونديني نبي الله يوسف جونغاي أرا جاي بكا قال kenda ni rabitu sikanya gredi ko iga ko ni mo khisanundi bismillah agara gaibaka agara waribara ke bi ari kanne to يا بشرى ngi nyagalinga wonno ko qaridre nyagalinga wonno ko nanti aworni katinge aga sulli sisa ho wonta halli khari هذا basa kebe hayke ga bugu grenne sisa keni lemine be mame war hina hadha gulam hali tambi zal ishara nyaagem pay himbe keni lemine awara ko nakri sere mame war hina ayya gallaqinga mobe yon kola nyinten kenuntenni ya ga hunjem barakatenni attaga mogon su me kitantenni hatan kuncen kullenni kulinum barakatenni sumpontai karankaranu nogo anda munyu kore ngo bakada asiyam botenga anda sehe noro ngo bakado adigamenga hada ulam bismillah وأسروه aywa kebirenga akoninya kemogoni arabundi
aywa agara bugundi kebe aywa kapalle mun arhiminu go tere kilendi ituitay iri wa asarru ila yaquba to ila yusufa him pogondi ila nya gundo ido menaga na nya sambatiya ila maniya anne gamni yaquba re munyino aywa kulli ite kamone aywa ti okuya komele meni awurnu mo sira ayaga wuro ay metun ta okuy qari iwotini yusuf de kanendi maka amogon ko de kem pallogo hati lakabe angato akano akuru o kominge ne kebiranga gindanga way wa gaga nanga andandiga bismillah ati allah taala ayani tuananga tihonga igo kengollini وشروه ana ira gagaya بثمن ti jongoya jongo ke nakasintenni de دراهم dirhamin nu معدودة anga irigana andoromunga haragabe وكانوا ati yusuf granunya فيه ibarantengai koy ibarantengai kebal har ginei kome gandai andanya mogo mogo agore nanga bake kayugo kharu lemne be imame warhina ila jongo be koni amaro kota maga har kemme ngorno hodi himbe ga har bani basa tumai yayi wa mun nadro andigata diga mo sire diga mo bure andigata akin khana ga diga tay kutun no kunga etel khamoni ti gideke kamanu nya communique tinda diga kebrenga ngana himbe kitari na kalsin sambiya ila sunya mi ma kura gaga ke ngati komenya ni aken kanta mun ire kun ka hadi bata skem bakati setting agande trene agande yanga hora jimuto misallia hora swa misallia agulun takad bon nan to ken gullu ya angane himbe kita aga swan kapadi nan to setting gullenga tiralle magondi aga yankangun na kenya na to ken gulli aga na himbe kita aga swan kapadi kem tamba na khalle ma ken ta munero sirenka hukedi telli khamon ke ati ay gidigum ku ya na kininga sambati nyani tingana diga ko na gaga sagante ni guren kiniya di basindadi ya sunya kami ma ke wa asarruhu bida'atan kuto komenyani akenga de sambati nyani kin allati wallahu alimun bima ya'malun besugara himbe nya Allah wasutu aga kome he ku sambati he yusuf yayi khalas yusufu Allah sallallahu alaihi wasallam andabu Allah farenga taga honta haram para yusuf ya oska ko ni dengo ira haram paro taga mo ko param paro ira taga ne yakni yusuf ya angana su tuna tagandi ira taga ne gina bane nga taga mo su haram paro ira su ko mon dengo mutu nakin Allah faren bane na'am kiya sawni asuganan mutuni munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawhar al husn fihi ghayr munqasam dalla fare assenni aro kapalle manta suronta ko hiyo suronta ko hi ago kunnu aro ho maka hadi suronta ko nyimi me jati ana alla fare nyede amatta kan aro taka honaka o mo godi sire wonati kenga ndai ya garun kama jarabiti alla fare paramparo nga komi ga jarabi mo be na fitina ti yusufa kallega aga ndaya suga kinike lalimun da jawu be kini maholamin haram paroye alla da ken suturi tikkallan ka gunga ken misali be ga wono koy kiyem pay korawi ya gan ta gunu kiyendi na la sa mosri ay seral da kenyana o dikanya ga me yusufa qallal sallallahu alaihi wasallam ala kem magangete maniya bil shamal ken kam salimu kom qaso ngalungo mo anga nyarem pakadi
na lasa mosri anta ho nyana ke misali bi hage ti aw kom kiye aton yande misali nyani me hakre ni me khana sabatini golli na sabatini kenya sabuni Allah fa sallallahu alaihi wasallam amma an kutunu be uga watu sisa sahaba qurum makata ko noda minu ga sare hikedi kunyana koda o ma kismaru go hasan hussein kom se na umaru le mennu abdullah ibn umara kundo himinu ga nyu haqiya kirisi kure mugu kunyana angana sare himbedi kengane duran bitane kunyana koda Allah farin nyun kolanyi kundu ayun kolanyi denyi kundu ataronyi kundu ayaganyi kundu akambenyi kundu adromunyi kundu asenganyi denyi kundu ki haqiya an quradi asenganyi tensu kunyana koda sahaba qor wanga ni tirni ti Allah farin khamo iranta ko parce que me katti tawnu ni yaga mbosadi e Allah ndan yaga mbosno sereberi Allah wori jarabi kenga kem mo ndambedi Allah kenya sawni mi Allah gamini okuru Allah farenga ne tawnu beso tawnu nan ku nan tiringi haranda yileni ma yelinge ngari kampina li tawu ayo ngolandi yelinge ne tawnu jamanyo ngolandi akini yaga sike ngabanga de kenguri man kangen tanu nyogo en tanu kembale yilinge la to no surun jamanga nga sawanu nga Allah gamini iro kundo Allah faran ta unde yilinge ngon tagu ngolandi ya sawni bun fardu wa konni Allah tuwana koreke law asma'u yaquba ba'du malahatin fi wajhihi nasiyal jamal al yusufi nabillahi yaquba igana Allah farin ya gallaken qurayn gonne igana ken masalam bugun nana de haram paroy be gani yusufu dani mungunai Allah gara ho kini kome kuye adari makini Allah farenga ino ganda ho kalle kuni wa kallen kuni agara ho kini kome kuye keri masu ka mande ara sukina Allah farenga sallallahu alaihi wa sallam bismillah aw gille yusuf karamununga odi gedeke aji mani galli aji lugu aw gilla karamununga ji manyadi jin kitadi iwa konni har lenke ti greke wono to jingare make mugo qisagu mun qisande bismillah adi yemendi kengara qubo misra ira misra ira gari awa jongo magabo seten ki misra aywa negamundi ara gaga tampille dinari aro tehutanu hilli aro iramu hilli ken gara gaga alla garu keda awa himbi gara qobo kinni misra hankama qorem bata magenga atfir ira pesia na sawni mijun kama aro kange bi gandagi ari tay kande agari ati bismillah ati yaken dangani yare ke ango darondini ke lemine ataw dingiranga awsini lemme keno kunaha mona tigiti yimmenga nanya lemme parce que atu inde ningiran ken ta sare na khari lemme ndo ma on ke hay mobe ngara ke wari mobe ke sabuda ngara gore beradi ara gore ke ko anta humada ke wilenga adaro ngana daro wa ngana lemme ndo ma ya ran to ni Zulaykha bismillah وكذلك ki kankamal lagari tongondini tu yusufa yi ke fati yusufa kiyendi na
Allah tike mo goyani مكنا o ko maga hagundi yusuf dangani الأرض awa mesran munyendi na awa kobonda na kama nyugon sondomen kusagara kanu na hinnendai ma wa mo konni yakenda na ken wasitai tana khairi nyada kibra hinjo pe kundwa nambu gidendi nambu katundendi nambu komagondi nan kusagara nya kundu kemenun tawalli Allah raw ya sabana Allah ji bismillah ولنعلمه onari atuindiga تاويل gillisi hunguri kebirenga kengure ni yimpana nya kundu ligi hanangiri kundu ga ligi manyamede ligi hillani ngo gilli mo be kengu nyanati wurun ku fasarenga bismillah ati Allah taala Allah ni qalbun dananga awaihinun kamma Allah na to himbe nyana a ho hon taken ka panade ngasirum po gabenga intaketu andage famu bane wallahu ghalibun ala amrihi antandu tampindini Allah ga to himbe nyana aw nyana de an mun do kifarum pinu aso ke mo de bismillah ولما adibrambe بلغ أشده yusuf ga kinye isembenga tanji ke sine matanji kiro sino siki wadai yusuf ku awakitenga ado tuwagunga na famu ni hinu ndi gille agamanya anbinyime aku wasurondi yem mumbarajini kemu goyani anyi kitini hankamam palendino hogani hinyagamte anga wutu katay bane awto ndendo garandem bakamedi Allah ti ora kenyada nagamuni sawabanga na hinto akon kini angara birsa mo mo anda ya gabuni mo be antagili Allah da kenyada gille agamani anbinyime kena ya wumo tanji kedo sino siki aw hankamando khwanu bismillah وراودته التي adi o surondi yemmu baraji ni kemo go yadi surondi yemmu baraji ni kemo go yadi angara gulli sirenya ke Allah tan duro to kono de ken tado yusuf bane de ken Allah sunnanya itaga honundi anna kullu muhsinin lahu min Allah al-jazaa'u al-hasan golli sirnya nan su muso sirengo Allah maganda golli sirnya nan su muso sirengo Allah maganda anta Allah ide ano yayi bismillah وراودته التي tewda kew jongini Allah gati odan sisa wa qala alladhi istarahu min misra limra'atihi akrimi mathwa ke jongini kini kobonda nanti yakenda ampakara to kedi anna daro ayugun onanya lemmeya kebirenga ara digamun gun koni ado ke digamena ga yusuf sabarul lagarun an kebeya kinni kanan ka gun ado khair khore kebira kini mufa'alatuni nganan ka kusko mondenga kinin na qobo ara qari hanga tanna daro ken su ko halle atanda ayugun di ananya o mo lemme parce que oren sarantengen kana akin su ko mantede yagare keda yusuf mundu allati yagarembe في بيتها awa yusuf ga ken kompendi de kingani awa hangama ke yagare ke qur'anan takmana to on koneti zuleka mani sabura sutura Allah to on sutura ngana wastihjanan ado ka golli ma yankante ngeni quoi ni du huwa ko nenda no qaramundi ana komi Allah gatino da aw gilli jukunga alla yadhkuru ahadan zawjatahu bi ismiha bal yukanni anha ana wa Allah gatino da maga to ko an yakken to on konniti to nyime atto nga honne kiya sabuni Allah ma yagare suqrati to on qur'ana di maganda maryama parce que nasaron de Allah yakengeni ke sawra ara ko ni maryama tamani meta hakran denyi mi watunu himbe go sir qorulla dantu Allah ko masrum mo gontu nanti ayya ke gandai amaya to on ko ni kundu
qur'ana go ho nyana awayna ho yugo sabuda bismillah وغلقت الأبواب ke ko danga ya de kala laqun su sogo kompu nyeri laqun nyeri wa qalat adin yusuf dangane ke bidenga jonko yewo andangani aha ke li wal man ndim mo gon so hono atun hayatu lak ndim mo gon surondanda hayatu lak ndim mo gon surondanda wi hayta lak hayta yani halumma li nganda bismillah قال yusuf ta dangani هذا الله alla gandin kisindikenga alla gandin kisindikenga إنه nke awa annatu awa kebe garin ke qobo ربي nkama nyugo nyani de أحسن الأتباع arinke daro nin ta quran surondi nta jambana bada ikarun kendi annatu hinjane nga يفلح الظالمون tunyungunda nun tattaqi kitana de koni kunga yere jena nu otu golli bure alla gande akoni awaqil di titu nyungunda na jena nun tattaqi kitana de innahu rabbi kebe garin qubun kama nyugo nyani arin daro de nta jambana bada idun kendi jena nu taqenti maka aw kemo daiman wa abadan hora gundi an kama nyugo nyake hora gundi serebe garan daro ke nyake ke sabura asihadati maniya hora gun parce que dina dunge inda dina di kahirin inda dina di ke sabura ama Allah ti gara hora gun ni e an kama nyugo nyake serebe garan daro ke nyake nta kenya bana de nganda kenya bane anyo takantan ke zawra islama gulli na jukunya timandi gilli islama on kane hore ndajene ya zawo sere nan jene anta galle manya kenga ajunubu ana jene kutenju de wundubli ne tatanyerea nan jene tan dun tengenya kenga man kama nyugo nyakenga man ta galle man nyakenga yani ajudu wunnam pungu jene kutunga ti tanyere tay ati jena nan tatakkitan to jene takentadi jene awsren sahambono ndini awanna burem bonondini giya do sarabe gabanga o kem bonondini sira sugama jeni la kawara harangane miliyari nganda maga anta kalladi angama ra kawara watte wan kitana aranta sahana abadan sarentai angama ra kawara angana sere giya mai sere saramai alla garu sarango bakanga giya ngo bakanga aw kunyana kuna dunan kallinga ha kedo lagara kallen tabana kiya sawra agati dijena na takenta e sirian sa hanyimi anna burenyi mi an sarandangi yanyimi duna ya manyimi ya hona ma duna de kari karban tamma qur'ana wa sahnunda aram kanne yadi aw gemmen adamare men qiri aram kanne ti rabb sirilla qilli rabbi alla wan pa qilli rabbi alla wan kam ngon qilli rabbi aram kanne di me shari'an kanne yadi anga na ko sa angudo allah wadama wotni shari'an kanne ado aram kanne hinyu gonu ni tabana shari'an kanne anga da ko angudo allah me aram kanne nanga da ko ni ko yanka ngenga an kamundi ladandi allo ken su qilli aram kannendi ti rabbu o se killu awre ma arin qorondi ti nemanga nga kara gilli sino nyedi ho matto dunari daron daga ga manyinda ho rabbi arin qorondi ti nemanga bismillah na zawda musa di seru
idhhab anta wa rabbuka faqatila honda fatare ti musa andan girandiga awr ko ay harun parce que aw gemmi arabu kanne ni annan girakri rabbi bismillah ولقد همت Allah subhanahu wa ta'ala aganda diga min ko da bil majaz awanna kamuni aw haqiqan konoda yusuf ko ni madunya ma kamanna nya aga madunya ma Allah tungu ni mi ati ya gari ko ni hamengi mundi bihi ti yusuf ay mobi aga wi de ma golli bure kay nga ku galli gambe yusuf aga ngarinni e kaman dalle kullunga bigabenga akanya hammini awati yare kayne alla de man nyande yusuf yuago hede aya yuago aha ona hinsa gandi kati kaman mi agam paga alla gara dalle kullenga ben ko yey himbe ga wa ko ini taganda kinyege ken haji mbonontenga na sugandi ana ken famu ay menya hammini tayde kebra golle bure alla ganda serebe kisindai an wasimene ke ya ndi nyuga ko hede alla ni ndema ko himbe no hana ga wanyana sharia ndi ibbe kunteni ngabare angena ma ken ko wadi de nama ken ko wadi dagim alla wo qrawni ni kenye no jukundi kenga alla ga wara laqebe ko ni ma dangi kendi anga dangi kendi bani alla wani me jarabini anga dangi kendi turu alla wani me jarabini na koyi komi an nyuga ko nyani an durge nyani an na kundo yo golle mbono keni yusuf ay an bi nyemi ke fare nyani bira ke bi alla gra du tige en koda akusa ra konan ka hay ayu wa ko hede alla gam pana warndi dalle kulle ngabenga ay me nya dabarni kebre ay woni mani dina be aga do kembate kinga ko ni ki gollenta gemme la keni dallem pananga hora nga ko in nan tanta gemme la ken dallem pilandinga nan kata nyonkin soge ni nallo adi lungun naga na nyi alla wa nyana anye ngangure kebre nan kata nyonkin soge ni kem pakatinga na habe go kinga anga na kentu kenni dalle nyugoy kenya sabuni Allah subhanahu wa ta'ala aw Allah farin diga mundi ti Allah wasono malikanunga ti honnan kay be gare nyon kilungun tokono odni malikan dan kum bagi ngira kataga lungun taga di nyon kilungun taga di me ke hage aswadi nyon kilungun ngadi asewara na nya aw honnan kay agondi aro dolomini aro jenene aro hoburen sunyana nga haygara tono ngi alla sabura kanne sabura ngi alla kebidan kem pasagay akanu en tangu ndime mi akanu en o kedi ara tono alla sabura kembira kem pasagay ya sabun allati wa amma man khafa maqama rabbih ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى تكمي بي غندك كانو نانتي كوتا نيغو كنينغي ورني سيغي الله جوندي كين سابودا الله نيونكيندي لونغا كين كمانين تاو دغران ارجانا كوتا ينغاري هونتاندا نغادي اني مسيمي كوتا ينغي ورني سيغي الله جوندي awintirni lini maniko an kanu anda togono allo nyonkindi lungun naga parce que ko tawrni kinyengo sikki alla jondi tiken kamanta o dingira kini arjanna o serena ngawa kusu kisu walli yon kolandi kutay ngandari anna kuruti kwani burhanu nga dalle kullenga i worno komendo kutay naga alla gandande ma nganna ke togono sisa alla o wasono tinga alla wa konni malikan da tingen pasiya
nganda kenya langara ko da ngana sigi alla joni lini mani koni an kanu kenwuri anda to kono kibra serna ko wari yon kolandi kuni wajundo nga sedego himbe wali yon kolandi nan andu bugo hobren kitendi kembal himbe ya yusuf da kemme ntanya na be sura de aw gilir wayanga ida yusuf gangu aw wakatinga an wudunge ne ke gulle na yusufu an ga manya an ko yilinge ngo kamundi aw company ti sagoni lunga taga horanta digana ganga dunge golli bude kena yusufu an ngena ko me kenyele mbane ganda kan sendi na kampun koti ni qoso aw lemunu maga i wasanga na tay sentada yusufu an ga madunge golle kenyana an ko me gumbo kanyante nganga nda golle kenya an ko me gumbo kanyante nganda karana muti ay wanne ga muni mene nungaro a abenne no gondi alla gar hibe ko yusuf abu gatinga pura ma golli bur kenya gaben yo kunta khare kharna to yusuf e ke me ko nta ko nangi na mi annatu golli buren ko ni na to amanya anda am pankanti mante mo me alla baka angara golli buren ya bani an kenu am pankem bugo am pankambono golli buren pakati ko men nan simme kuya bismillah ati ke mo yani wada ku dallu ko yayna ngarindu ku ya ku sabura ona jamba nyilla baka yusuf magande aro annaka mun jene nyilla baka ma baske agulle ke hillu anadi jambando jene an sagura on serenya kan ko nanga kinya bane gullu hilani an jambe an jene kenga ntanda kina naga kebrian ken to ni jene mbane kana yirle kana ni kille nyo kon wanda kina naga sawra ko kille wa kana kebrian nan jene tigenya kenga kenni to ni hille jamba ado jene ken sawra ajunu bu ngo double ne nan double innahu wadi yusuf yede min ibadina aw gilloku kunga ni khalas yemunga المخلصين ادو المخلصين المخلصين andaka rake mogodi kan wureni igara okumu be sugandi kunyugani na lamu ke sigren kore kan wureni na gamundi khala aqullinni ibatiyendi asondome andanya almukhila na fataha kan wureni wara kumu be sugandi kunyugani بسم الله واستبقى بركبي الله غرا ان يوسف دغني او ننتي اما غدو يغارك كون خلينا لقن سو سونتيني او يغارك دو يوسف كتا يوك منا مي ساما لقنا يوسف ورنو كوساورين كسا تورanga akin wurnu kata yagaren ya kata yusuf yi kusawura igo himbe munda kenan kata nyana kata blaga bugu awa laqun suqa soqontingeni anda jongo laqabe allah ke ngunyinada anda jongo laqabe allah ke ngunyinada bismillah وقدد igo kine kebirenga yagaren di togo na yusuf wurigati dorokenga kelli gandenya kenda bogondenya yusuf dorokenga do doroken pallambangenga وألف يا سيدي ken noqusu ida yagaren kinanyi لدى الباب anna gamundi laqqe ken noqunga akada bismillah قالت e kinga nyambane yagaren di du senundi koyi ati mani ati kina dangani manni sere musoi أراد سوءا agara jene lamuru tanken kadun konga إلا أن يسيء ay mera kiten kutu mindaro kasonga de أو عذاب mina yangan kataka himbe torantengani hakada e angen ni kitananga angen ni kiti kutananga angen ni katundananga sirbane
المدعي الحاكم الجلاد أم بني كنسي كندا بنا كزران كوي أنجنا كوبوكي أني مرا كيتن كتو هم بيجو نيانا غاني مرا كين غارانيا كنتا حقر سودي كنتا شريعة سودي كنتا لادا سودي نعم كنتا هو دي كنتا جيب عند آخر كزران من سير تقاروي سير بي أغرى جيني لا مورو كتان كارون كونغ أنجن كورونا كتا أنا كيتن كتو أني مرا كيتن كتو allo kasonga ani me katunda danga wal ma nyanga kate kana ke digam kono mo ishara mo mo dañu go gedi parce que ago yusufa munda mo be ara kason polo koni kebe gani yangan katandenga ara kenya lagaronga ango himbe munda tora nunga nari tora yuwango ke munda dina hoygoy bane adigam pillandi agati qari illa an yusjana ke digam koni mo kaso be gani ke kaso ne ginda gara wala muru anya kaso la tendo janga ngati latenga bu fir'auna qallemu an ken kunni illa ja'alahu min al-masjunin fir'aun da kimenya kun musada la asjunannaka la aj'alannaka min al-masjunin ken kun mo ken kaso late ndo kaso torante ara hillo koni himbe hologan new ara ken koni ken pon ken yime be khani ga amgo ne awdo kenyi kisun latif adu ishara ودي الصورة كي أود كمان كون مغو بلا رام قنن دي أكبر كونتين مغسل بسم الله قال كينين تا دغني قال يوسف قتي أيدو بارديني بس أنا عند سرير خريكيتنا أخاني وخليهم كوني هي أتي يعرفك أياني مندو ندو مغا وشهد شاهد ita golle nyami sere benda jene la murutan karun kinga manna tu karunga ai ya gare ke ya ninke mundu nan kiniya adi shede a kin sheda hore de aro sheda kutun dabana wa shahida shahidun sheda nyugo shede aranyan nakringa parce au hakeren palle ara ladam bo min ahliha gilli ya'alaki dungonunga إن كان قميصه ya'alaki ay wanne gamre ahaba tunere mengeni aw bambarondi kenti kebirenga andani yusufu droge ke ganya qudda aga gilon tambore do kane banginga ati yagaren tun agati anna gamundi ahyan keniya ara tun koni وهو kem pakadinga yusufa agara bahanga nakenu sere awa agama dungi anduro ken kanen bangengo bogene na utu kamu akata wuranga bismillah إن كان nga kara hay yusufu duro ken nani قد aga gilon tambore duro ken pallambangenyi yagare ngara وهو yusufu من الصادقين awa aw gilli tungundung anga ne wurnu sereya yusuf gadi hiyara wadatini an nafsi ayan keninga anga ne wurnu sereya agoda mun nalliga do halle anda doro killiga aw bogena do halle khara hay ataqudda ama taqutta min qattuni na bodi inonga ken qattunga qadduni na bodi gilenga kemi doroken bo wona kunni bismillah ati birambe kini ngangarini yusuf dorokenga ila gilon tambogo doroken pallambanginga قال kinenti إنه ati angara digame be kozule kha nanti srebe na jene la murutan karunkinga anda ken digame من كيدكن kenan kunya garu herenye
إنك إذا an kun ñagaru here عظيم a korenni de ha an ku sagarandu barindi nandu qurandi nan take bugu hinsudi yagarin ya ku sagara kenya na hunyilla na ñi ko binne nya ho kulle nya ho binne nga yagan te kanda nguye iro kenda mo sudi yugo landa kenya landa an yugo on worno anda naga an gandu hungunu gare kutiye nga dundura ko ngandi bo yugo wono yugo landa kenya abada bismillah يوسف kenda jeppe yusuf ati yusufa أعرض balli عن هذا baka ke hi to kundu yusuf atunda garem bange ma laga misreda ke hin to kundu واستغفري ati zulekha an kana kafari ke sumunde nya an junu bunda de إنك an ken koni an tigi tigi من الخاطئين anda junubun kita de anda junubun kita de anda nguli gurenya anda barin ten gullata kibira ya he mundi nya an ken koni anda futa yusuf ke hin to kundu a hin to kuna ma ko serra ya hani ya he mundi nya ko gai yani ike ibe ga na kinai ibe ga na kinai ya he munde ni ke maka mantoro Allah ide undallatu e ko tanga kundallatu andan kina jamba akinda tinna nya hamma anda yusuf toro na garen sagai ta nya hamma awdo kini antoro Allah kallenga de ayo nga hangamanga wuru himbe a ke mahirnde nya de ahin to kundu karake to sutura de serem maga buga sera a ama to sutura de karide ama to sutura de basa yagaru karage ni qurayndi ahin sunya kuntankama hankaman ka palma yugo yaqinino da banungo himbe maga palinda banungo himbe maga kenya kenyino soron kombe gumen yaqinino aji gumen yaqinino kasongamba hilemengo himbe maga kenya kenyino a kuyaru karage hinya kutankama hankaman meno yusuf ko ni amu kongo ni aywa yillen woni gay karne nan kende lenga kenda ni deben ko ni hagari de e be so ko ni ka imi nyengene nda kamba ne rade ma ko serra nda kamba ne ma ko serra asanki deben de bismillah nanti wa qala niswatun ati yagarin gamati gillim misra debendi امرأة العزيز ko ñagaringa be parce que be suwa konni mais himbe no kallenga kinya hankaman taronga iwa munda hana an kinye aha kini tannagati yagariani de ben siri kanan ko nyaku o kibta kunga munda na mugu parce que yagarungo sugunu medi wo me hasida gono kita kunga munda na mugu nanti kunti kununga kunyanti ti oda mugu hankama khore nyake تراود فتاها أويكم اللمن مندنو إدومها يعني أقني إيمكم اللمن وركن يمكو قد شغفها جا تون تون لمنك على يغارك صندوق كفاري وقانو ينغدي يعني أكنيا صندوق فاران غدي أقانو ينكني يغارك صندوق فاران غدي شغاف يعني صندوق من نغو حلقة يغونو هم اللونو سرندا nani amaro ken nogode aw koyangunanda nani amaro ken nogode kellungundando akkonago anta dalana nga himbe de kata dangini kem palakai na lo ken nogode kanuye gani
ken kin khampa nganta baka konna go bendaro ken kahana no gondi agillen tali akun ken mo e kamanyaren ngane kenne i kome yugunga kebirenga ken kanu yang kampanye ken ureni kome ke kanu yello ma sondo me haran no gondi asondo faran no gondi bismillah inna idogu qani o wo aywa hankaman yakengalli awo sammini kembangantenni de a ngara futan ka khatausa ha nan komen kanu maki haqqi kundu agan kabana kebi nyara ken to gono de duri gaye du suturiye aha ari kina kanu ye ara ken to gono de ngara futa de bismillah ati birambe awa hankamanya garen kaga mugi ti debe dun kom magan sehendenga ay gram magan sehenden kati albakr tabari aha basana idan ke digame ko tana yawa tangure wasire lawo sire ndukatunu nahi kon kim godi ngana ko ma anga munda na mugu mogobe okuti kundu okudu hulando okuti kundu mana ko anga munda na mugu kana wa hunaka makrin here yugonom ni lakini mania iwa munda na yusufu wari kempere kutu mogo bo kenya ni haren nan kin yike kinya mogodi e kini mani sirnda be kundu kini o ima munda na waro yaga men da munda nan trigu na kin koni ya sabar ala akhiri bi makrihinna magan se hindenya ni nga hotana burunde wadi yusufu wari mogon pere kutunde kem burunde ngo diga me kinya mogondi zulekhay ya sabura ti sura ke go ibaran ko ni mogobe angani aram kannentu asuka hiduro hankaman nagan se he ya garun nagan se he ko tebe mananga way ago botem paka kan kembane bismillah kem pakati ya garen kara haren ki katiya na famu mine magan se hende bane hitige mine agana mundana wariya mina nga akhili atelindi atad am osrondi telindi hoya ya garu kudangani yigande be ga yigene nan sugunya lagenten to ankiten kamma ara ken yigande ndambe ara ken mundu dangani labon ngadi yitire mu ngadi kebirenga akinindi yaru ku bane ya liqrin to kuya basri hekini besuya kendani anabillahi sallallahu alaihi wasallam wanne gamni illa danyani yiganden koni ga wono doron yitire me ngadi ciye ngadi labongo kapai kem dani arariga na suramma na wara kombetana di keda ara yigandun kiniya na labon kiniya na kutuhon kiniya bismillah wa qala di kem batinga ti yusuf dangani akhraj an baka ya arku kamma ikahma dingirake yigarake ati birambe igara yusuf wari agara qirtali addanginte igara wari aquri magade aw gilla khoroyengi maga kutundi ikitunga kutundi akitunga adi hashinahu isu ari munguran kutu igara wari wakati kebe suro mogo be ga wadi haram paro be ga wadi parce que ora koni haram paro su takande o kinyan kine admin magun battenga nan ka hukenga giddu ngoy ahamminta ikunga nan ka hukenga kebirenga ikanu dengai ikaba kontengai ikanu dengai asura meye bismillah isuka humantendi sennagungo allah dangani ke yusufu manya ada marimeya ke yusufu manya ho osuya maganda malikanyani malika be taga mo param pare gadi
hakaza ira kiya kun iri kiten kutu ima buga sera ime ima torantu ime isura kingi manidi subhanallah sinakun allah ke hiti sirei kini malikanye awrene maniya igra suro mo be waradi igra himbe mu jang ko to kinga parce que imta malikan tu mo malikan ngari ngai watu malikan senneni kebrenga senna ngo ho ya jaja ko yusufai surengo ho ya ko yusufi bismillah قالت idi kitten kutu qatta na kutu 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 ye bane hede na kutu kutu idi kitten kutu kutu kibiranga hankaman yakanti فذلكن الذي bira kebe agara ngari iri du kitten kutu kutu ma buga sera ati jagarunda ati kiani aga yugonga لمتنني aga yugo bi aga garin jaragi kanu yendi aya aga garin ma se himbe de ben nda mugude tin komolle men kanu yellin sonde men no gonde tinda futa e wa hay ana kamo aga din jaragi himbe di de wakki yugwane kebira ngem pasagai ari ngewo me kama tamani mesine nkena ginda ganya tahillo aga nyamuko an kunda wari tabane an kunda aga kitun su kutu kutu kira an ngone me kama kewira aga ama du karkendi kebira ngam pasagai nka aga tinge nyangko ni nduri kana ninkina kanu nan katin duda yam pasu kebirenga aywa ngia nduri kan takai an kunda wari tabane an kunda aga du jogi kundu an kundi ngi aga mina hayde bismillah ولقد راودت adi tugunya ningira mundu idu maga فاستعصم abara ولئن لم يفعل nga wallahi aga mahongolli آمره ngiga wa yamar ni kenga يسجنن mi gararo kasunga anya anta kitara kotondi honne ويكون maganya من الصالحين gillil logontonga akada kebri ngani me mukenti ngirangun daga kari angul nda ta yenge magan sehene agaranta ho koninda awari tabani angunda ga du jogi kebri ngange kenai abara nga gama dungin kallinga awurno kasunga basa angul nda tini kari nanti ngeda futa ngen kabana ntogidin kina bane bate angul nda ko ni kadi ibdang angun nenen kuti arge hakaren korene de akaren korene de nga kutai andaro ho da kembono dini bismillah قال ya harun timani isutu yusufu dangane ati maulataka asib isu ati maulataka yusufu tungu nyime ya gare dan ta ya gare jiragini an ken kibarendi an kama ya gare ngati himbe dunge kinga ima kambe ndi kinga de himbe ganati wodi gana kama ya gare mparen koni kengi yime mo koni hila awange yime ga himbe ganati wala kama ya gare mparen koni kengi mi ani yime mo ko hina bismillah قال yusufu gara ke wari anya gollenga de ke de ndo ke kallenya kundu ara ke yagarin gabe khiririni kana ke lagarin kundu a be suti ike be suti an kama nyagare be suti ike anya gollenga ke de ke sabar ara Allah nyaga atin kama kasombe agarin kanundi kenga de ti agama dungin kallenga magaro kasonga kaso be agara ken ko de Allah
ken kaso أحب ken nan kanunta katange yusufai gilli himbe يدعونني adi kutunga yon qilli katta kenga parce surin qiri kati duya irin qiri kata kenga again kan de kaso be de Allah ke da ngio ken kaso munda dinanta anna ga mundi ganin qiri kata ke be ya na'am anna timmani sabura ga mata Allah ne kisin ni kenyi me na'am otini Allah ra tuindi nanti kason pige woni wonyana kebirenga himbe ga wonyana neuyenga wadi akan kusanya sisa tabane nan to kuro me na ke takafilia kenati kundu kebira himbe go halle ga wonyana an kusa ga tabane nin to kason ko nin nakisikuya wa min huna Allah ko mosri gabe wono iwo kasonga na sabunya kasongari bugu himbe di iwo kason pasonu kenga yaage ngure iwo deguyendi iwo ke nga kenya le kunyimera igani himbe di kutay be jonko indengani ye igani kutay be do menaga iwo kason pasonu kenga sa kon dengo ti dunani mu'minan kasonye ikummaga anga hesini an Allah batenga mobe kinyeni anga ware noko anga desni Allah batenga no angu kasongano Allah dun konum pakarlan kiyai anga hesini Allah nokobe na Allah sagunya no kem pati ampora kungamma nokobe ken garantanya na kem pati angu kasonga بسم الله وإلا تصرف كيدهن الله أنغما يغرون بيري برينيلا باكينجي يوسفاي مولا غارني ميليني كاتي يدي كاندا ميلي باني مونيانا جيلي سامتونغا راكي دواونيا اغابودي يغارين تبين يغارين سوتي يوسف بي سوتي يوسف بي سوي هيرين يانا موبي اغورني كي خالندي بي سوي دبارن كوتون موبي اغورني كي خالندي الله angama kayilla bakinga alla garu lantin durade bismillah فاستجاب ربه yusuf kaman jabindi adangani duwa gaya ara ya garun dabare nyilla baka yusuf ya allah taala aya atigitigi aya ni digamu mukananga aya ni gollun to ananga to allah subhanahu wa taala anda ko me wara de yiri kebirenga anna allah nyaga awamba kadi anta kontono serenyugo keme deguyendi am billi yagarunda gonda besudi aywa ke duwa na duwa serenga nallu zuran koy allah anga min de maku yaw ngena golle ngade allah wande mana yesu da duwa be nyaari na kemme nyaadi allah wande mana بسم الله ثم atike halle بدا لهم abange hankamando ikapalle munda basa zulekha ati kinada ke akome mukerinti ibrin kenyani aringe yagundi jamandi aha basa arako nanti nge keniya gindango dungeninda kebirenga ngo baka kata jamanga nillo zurankini himbe nun gari koni kun koni awakulanda ho koni da kare ngadde bendi mo baka nillo zurankini wal maka ona ro kasunga kesuni here ni hangamanya kenga baka kamo paleni na nyara do debenga na ndia na gahamundi atani ki akitini ki agara sehebe mu kena ho kapa yagunya idare wa makena ho bakaya hakan de ngol ginga wa mokibe agara himbiye ko wal man nanya kunduga awdo kenya bate awatu bani ge ko ni hakaran dadde dadde ginga
nan dunya nya ken nan bugu nan di jene bibi ga ko aro kunda ke won yana kamo wal ma ona nya ke ken da woro kaso ke yayi parce que ikun besuwatu yesu barintenni besuwatu akullenni watu ya garke ya nyangintenni aya bitarentenni anga tango baka kenni tango mo ko neyana kibira kenna ho ko ya bunga dade ken sawon allati abangida ku diga mu halle summa badalahum kem palle abangi dangane hom palle iga ngarindi yusufu bariyen tagman jakullunga manin bangida inaro kasunga kata birenyugo aha keni hindiga mo nyugo mankan korenga nagiri ho to ga wadi na suro kasunga hina awina sawi mankay ngo kala diga mo kutinadi asirungo mungune hane kasuranten suhiti toro ndane asuhiti hayane asuhiti sere kallane asuhiti sere bure kason no kasuranten agabenni hanu ne gabenni honu wono kata mankayen bila kuti honu wono na togo ire oro hoygo tunda bate honu wono kunda alla nyaga yimmiya illono kason seren suhiti ogo wasimana hubrenga kembe nyande abange ida inya halle na yusufu quranta ngari inaro kasonga kata wakati ezubu kallen ngoni ikumma aqullen hontayde ngona rondi kata ke man khaybla ngani medebendi agemuta yusufu imeti alla kaso kellin kera dina mpay ke mo na bebedi bismillah ودخل فتيان ila rondi kasonga kem pakatinga adillem honnan gayu hilli hay garo awa kappa yusufay awa kasukeya aga kasubeya agemuta honnan gayu hilli rono sarahama ado barahama kun karo yimi nan gemuti ke wakati ya odi hankama korem bata maga yusufu ni kenya kara hankama korem ni me misran ko adani mankange ngoido hankama na wakati gabe igema di ke wakati ona kare tabane olla hiya ira musonyu go gemundi na kenkini kusro hilliya kebe nga banin na poson lo hankama ni gandendi banin naro amini jindi amini pindo yigande pinda ko hillama ira gore liga idungete kim palle jigumen nimisi ati bugadi ala qalsin sagandi amma yigande gumen koni kemman nimisi kenda poson lo yigande ndi yigande ngari hankama ngure jigumen ta hankama ma yigade poson ngo yigande ndi yigande gumen kati hankama maga jimmini de poson ngo ajindi hankama de basintari be suni qallem i qallen dabari anyi mina jimmini anyi mina yigande nyiga jigumen de jimmini parce que awatu hontadi yigande gumen kontu i qallen yigana parce que awatu howadi ere yigande yekini hongarde nyugoy ara yiga bane akara kebudenga atiyo ko ni ndakenda dabari nga hakarande maga yiga posoni ngadi ay me buga serade ke sawura iri suro kasonga ba ke gara ko mo be maga yiga posoni ngadi ay me buga sera abuga sera kamo kenya ga worni tuina to kasonye na so odi kaso hogabe sabuda kasuranten suhiti sere nyangindenga qaidan ni المتهم بريء حتى إثبات التهمة كان قائدا سير تهمة دي أرو سير تهمة تنبلا سوام بانا
maga sabati wakati ke benan taranya aw kasonga awi tankamo atto man tingani to bambane aro to man dambalin swamana sharia maga sabati wakati ke be taranya ken kitran qaida nyugo o kebirenga kuro wakati adu yusmuro wakati agemuti wakati banaya ba alla ganda kebe lamuru awa sabun dabarni والله غالب على امره كم ايان را كون موبي انا هيمبي لامورو اوا صابون دوار ايسو اباكي كاسونغا اصابون غو كي جيغمدي كاسون نقومي او موي وا هيمنو غاندارو وقتي باني مينيا ما غون والي كوندو مينا هينيالي ما والي كوندو مينا har lengi kason ke mogodi bismillah قال أحدهما wani to kasoke ida yusuf kibarem yare wai yome kamma lahalanu benunga wadi jukunu benunga wadi suron tago be ga wadi dego de mande be nyana ida warika aw ku facare nyana ke sawura iti me dangane ona wure baga banenti kengani jigumenga atinge ngewindu walle آخذ خمرا nga wawa koncin kajana وقال الآخر khamurun ni man inabu yasar ni man na bolli ngo inabu bolli ni na jimbu ngondi nge kuy kenye banen qati hinga yiga de gumenga atinge ga ngewindu walle kon ngewindu walle kuyindi آمل خمر ngo wutundini ho soronte nyei فوق رأسه awa yigandi soronte nyoke awinyon kolandi تأكل الطير kayilu ngo kamana nyige yigande keri awange kuy kenye yigande nyon kolandi asoronte ni yilu ngo kamana yiga keni ga kalen eti yosef anno khibare to kuyge fasaringa إنا eti okun نراك o wanke ngalli من المحسنين ango gelle surondi nanu nyede o ya wanga yere anga gollu benyana itti mantengene mo kosi man sawda ya ay way mo gobe awi wajunu awtini qasabari kanyagali akoto kota wodangini wurondi aw wini sikki kiyendi aw sumunu kaso lemmunti barakallahu lana fik ya fata lemneke arna barkarandi koy ngan suro kuda anya galla kanyima hainde andiga mellungoye ande mande gillangari bane o tagalle ma gon suro gillangari bane khair lo kasondi anke mbaka minna awoti inda ana yusuf bun safiyullah yaqub bun zabihullah ishaq bun khalilullah ibrahim gitu ko yusuf alla kana yaquba kelle men ngi kebe gari gara himbe kin alla ina qurusi alla sauda alla gara maganga sa ishaqa awa kin kismari ngi alla kana sugandinte tag honundi kin ngi qoqay kasun kanga o kebe mawatin leminege sentinda de kem pallengi wange ngalla ngalla o himbe ko ngana o kengalli kota suga wadi anda kengalli nan to koyre anyimina hay mo be gallanda kombe be gallanda kasondi ken sugandi elegati o wanga limna al muhsinin yusuf alayhi wasallam an aga dangi no ko no aga dangi no ko no ko kun suto makemi warina taga mo nyani wa sabari mo nyani wa kulli sire nyani wa angaren ta gondi gilli kandi anya kamo aha o hawa mun da dinan toyi gidendi aga bugu haza ulam mu ce makemi warina akuburanga sakandi gure bi gara kuna me wari kamanyu gonna litu komenga kandi nantanya kenda ke daro o wanya na limi kin dar ndon kan bangade
aga dangi no kono hay kasonga yere yani Allah ko mosri angana mbal terte mo antar bani yani kinta ho yani angara logo mo wange mo anga mana logo de me kel logo ta ko ken sarne daron ta ko nyuway ko kundunye ona raw kasonga aywa daron dawon baye kite kasonga kasoran ton su qire nanti orang ngari andi ko mosri ni bismillah kibrenga yusufu katabla gawi jabini atida ngani agana tu yigande ntarni angun suro hilliya igwa aga warjagana kenga urun kuyundi minge yusufu garaga khibare bitawilihi ta facharinga angana kuy hohoyi yigande qarakinda nga wure konnanda nanti awnyana kundu yagaranta woni awnyana kundu gillaga mari nga konni awnyana kana aga hilli dangen koy facare aw gilli honye nge kamangarin tuindi kenga keda zalikuma mimma allamani rabbi kaman tuinde de kebrenga sengu alla da ani komen tuindi honsu ya sengu alla da ani komen tuindi honsu bas alla honsu to wana kenta korni komen tuindi honsu de yusufu alla nema nyada aw gollini ko mi alla gara mundu mo gobe nema yemun kamma wa amma bi ni'mat rabbika fahaddis allati alla gana nema be nyanda kome anna sunun kibari tay ke sawna alla da kinyinda aganda kuy ho illa wa wure ko nagara gilaga manya nema ngini alla ra nyada ay gara kibari wadu su akenwa kenyana wadu sa wanyana kina diga mo du kwentago ki hobane ya he ki hobane ya no Allah gar himbe yana na ko ndiga yen mi manni baka medi al qasd law islama hinu ago hinno ati be kama ay woni mani al qasd anya yime kulani du ko ndenga himbe ga nyara ka mana kenya ko ne wal ma ko mana kenya nya nga gandanya sirunna muga sirunna wari ana himbe gonte nga gandanya ko munna to inna hetay ba Allah da nyinke da nga barkan sa wonin Allah da ana hoti gante to bala sun mo bani kayo nga manni baka meri at tahaddus bin ni'am na neman ko na surun kibari tay ardu ko entago manni baka meri al qasd nyayme Allah be sondamento haranga nda ko tinda ko na kibari tay Allah ni mana garanyin kama anda digan sire ko de ginde kengani kenga ya Allah ga watu du ko entago ngeni andar ba ne sornanda ken sabuna awaji min siren kama annam pin khalasindi yanda yusuf Allah ratiga te khalas yemme nyani ki wurago ho ko ni ku diga ndambu ana ko ni khalas nyande du ko ndago bismillah atikin adangi nge yusufa nge togo ni seru dinaya kunganta tongondini ti Allah bayina kunga ati kun seru kun tigi tilla garai kafiruna iyani kafiruna kun dina ngara kun togono ba ayage wiya e kunni hilla kapanu nge ati dangani ko dina ndambe ngara ke togono e angana ko tanda ken togono angaro himbe dan ken ka konni de bismillah atinge bati awam pabanu dinanga kinganim pawa ibrahimai adim pawa ishaqa adim pawa yaquba kin sirille kismaqilli am pawa alla wan ko qillam pawa sunam pawa haranga matin kisman ko ngati pawa banani mallo tin kin hulani remme na yang kismani na yang ko wani bismillah ati amanya gam paulan do kudangani on pillakai ta Allah taala bayna gunga harbani Allah ro kutanga hilla kapenga o kun tasirke dabarni
ذلك ati alla bayna unga kengo gilli alla fasangunta unga oku kamma ado seren su kamma ولكن nga serum poga benga لا يشكرون inta kinema ku fanande alla bayna unni mana bayna u ayi yuho kapai kahirnu kebilenga kini korondenga ikeda ke tokono ina kyanyana korondenga dangi aworne qurandi nam bangandi dan ni kiri meketa kata allah bismillah يا صاحبي aski السجن allah subhanahu wa ta'ala watno da annakum qiri ti qirindi mo osrenga yusuf qalle ka hamani te qirindi mo osrenga arajaba maniya igara himbe waradi ni wurun ku fasare ne iraiti kenye i mekire tasron taun a kuma ga su da gili diga men pana wurun ku fasare be ga lunga ga da aya ga wen ga wanya na go bakati ya ga ngade aya ga wa ingra sron taun be ne de atinge kamanya nin tuindi kenga bo gillino awre ni yusuf kaman pina lungi da o kamanu ngo mo ndar baane tu in do tu ni ho ya bokene kirni mo osire nga hina bokem palle ara kuyiya himbe nu gama tongondi ti ke kamanga igama sawla garai ke bidenga ikira kundi nan to kendi ke ngure na mani ke komo sire gara himbe to kono himbe o wurun kuyintu akamanga ra koyi o kan kamana ken to kono kebe ago himbe di ara ken koni awre ni kebiren ago himbe de o khallo kendi ke qirni mo osre nga hina ni qanundi aha ni qanundi ngem ko ke galla gada kebira allah nan ke tundi ke kan to ke allah batte kem pallani aw bangandi ni da ni krikata allah sarahatan na bangandi hingo da kemo ga tandonga bismillah ya sahibati ya kasundun konuku aran kasum min jangum pilli ya hatirni ni yalli kamangabe himbi nun tabana yimme hokkangi hoggore kulle ho mege binne ho solle ho gide yalli ke am pasangunta ibatananda wa ma allah am paso ibatananda allah bigani baninga aga hon sunnaqini abani ani togondi jatindi mankutondi wa ke kamangabe be ga wono allah gahe allah wa sunnaqini nga atirni kan kam pasu bani be ga ro gabe hakere nani mina hayde bani be ga pasu tamuy ana gawtu andiga sagandi ke bani goro tambi ke bani gore ke tamu gore ana hol gore bana wa maga tamu gore woni tamu gore yede okray bismillah ad kebren an kunta o batunu kengani allah tanay maganta togonum bane aga imani qiri adaga habanu de togon qiriya allah taala ma yankanni tikum batu yenga gilli dalle suya kitem manya maga allah bani adade allah matina himbe nya allah kani hin kamanenga kebrenga anganda kinya nandu toro de kamane hede to ko bana ne zurani be ana to ju wasa ga duro ana kin to gabatu ngandi kamane ni hakre ni men taduguna tay bismillah kebe allah be gani hi awa hin kamanenga allah ya mari ndia aga ma o batu maganta ike bane pe ni bane na kebrenga aywa na allah bane na ko kiani dinanga kingani dina sembentenga atlengu tengani nga serum boga bunga intaketu de boga bentaketu yo illa kapinyana يا صاحب السجن kebrenga sa awo tirinde ni me jabe ni keta ngani ku facari yenga ati
aywa ade kasom minyangum pilli أما أحدكما aga yugo bane koni فيسقي ربه beto sikki dangi halle kengo walle a worni kamanyugo minindi أمرا koncinga kari aw walli golle kasenga beto sikki dangi halle ngani jigumenga kengo walle aw sageni golle kasenga وأما الآخر ngabane koni فيسلب beto sikki halle ga wa akabugun ni nasiti فتأكل الطير mayelu nga yige من رأسه aw ayon kulanga de kengore ni mani iwa sitini ma aga kara ayon kulangu karne asitin de yilungu alula nyigana yani wakali to kusanga na de o mahar bane wode ora ngure baga bismillah wodi alamru yusufu de sangen tare de aywa kitiyan koni timme de الذي awa himbe aga illigari nyumara wase munno kyan kibarendi anyime de sangen tare de aga waga sobenga kyanyana aga sangana ka kyanyana o sangana de o mahar bane wari aywa tikande aga ho wari kyane aga mo wari ka kyane anya kem ngodi bito sigi danga halle ke buguna ngare ke buguna ngara bismillah وقال ngaken no qusu agara awa agara facharin koni akusa gati للذي yemme ndangani ظن agara gigi أنه nan dikenyemme kenne kisanai awa gilli hilliya kingani minindananga اذكرني ati angana diga annin pinko إن ربك an kama nyugonni an wotuni yagambano kasonga yere ibbagunde ngayde ama ho honya elle angana diga annin pinko فأنساه الشيطان nga shaytan haygra na kamuni aw harem mungundi ذكر ربه awa mogobe awi kama nyugon simmandini awa iblis saram mungundi de ama simmena ko de bismillah ولبث ke sabura yusufu wucu kaso fi sigini kasondi بضع سنين sine dantanu awa ama simmena ko بالعبارات إتو سانغانا يوسف تي قضية هكذا قضية الأمر هنتمي كم باتباني دي الله يا سيرنو دا أغا يوسف مغام غبين كن قصيرو دا وقال للذي ظن أنه ناج منهما agra simma himbe o kisini ara kenqi aken yusufu yanti sisa to qudiya lamur hinyebe kini lisan al maqal من لسان الحال بران بي اغوا قيني كني ظن انه ناج كو كفامي خمو انك انت نيبي انك مغا ناسي من كاو كسني عجيب كن التعدب مع الله في كل الحركات والسكنات ننجوكو غانكاو كفالي اني لك تنسودي أنت وين سودي الله هلان سودي كم بالله هينيمه كنا نيمه دين كوي كبرين أتام اللي ظن أنت أول نوغريو أما غهم بيجو كسني أقعد هم بيجو كسني على كين قيهان كمان ما تظن كن نوكرا من كتوا كندامبو وشريعة يقليا العلوم الظنية يقلي كني هو غني كتوا كندامبو يا شريعة يقلي العلوم الظنية ngagi kitwago anga na itu mogo nan pirindari mogo anga na kuni mogo be aganta sogin mogo sharia ti anna kri al ulum zanniya anga ne akoni akamanda an wotini awangi wa giki ke mogo yani
kena juku magatin genda ko anta gilli magatin ke khalle genda haragini ay kemta juku sey keni yusuf yayi annabi nyimmin ni at akullina ram wonda mesri manti wure baganda nunda hinyeme me kendi mosu allah hegara mo ankuto bilisan halihi zanna okutunga kendi da kutwa undambo angana hirindari mo na yaga to mo jukuntago angana yaga konni ngesi mindi kiani ngiwa giki kunduya anga konni am mo be kundude anyamba ke modi kena jukuntago allah ko men tindini to gabe ajju kungoni mo wonni kiya ngiwa simmana kundu ande ina kun aramun kannindi nga giki aw ko ni dankana ko nyimidu ajju kundi nga ko ni kundu ya dangana diga anin pinko hankamanda allah ti shaytan ra mungundi hankaman simandenga na kesuni no karaw ni jukunye shaytan ra mungundi hankaman simayenga allah na mungunde nga allah mo karamundi qur'ana di ona hobure ndambi kata allah hobure mo dambi ni kata shaytan ado anyime ko sire ko mo dambi ni kata allah shaytan ra mungundi hankaman simandenga nga angana ko ti mungwa nga ta ngo dogono allah mi mungundi anda tungoni haqiqatan ngamali ga ngabana kengoni mi ngwana kengoni on shaytan yande khalas anyime kena jukun goni mo yusuf alayhi salatu wassalam am agara keko ke digantenda anna hankaman simmandinga allah rajaragi gilla gara nya bane ay miratu nanti gara himbe nya kempiti ke golle iken qura allah magaki agara ke ko bane ako hankamanda nanti ngwere agara ko bane ay miratu ra hubrenya man sabuda basare ikunnan qora keda nan kitira koy komeya in qora kenda ikunnan qora keda kinya sabuni allah ra riga na pinino na jaragino ane ke wuti qore sunya ke bugo halle agara himbe nyano hondi sino nyeri hondi tamudo nagato hondi tamudo karago nani amay ke menyana zulekha marondi ke kanne maga wa amay ke menyana ngagara buira kenda ko hankamanda na ko hankamanda anda ko ningira na ko hankamanda ewa hay harim masimeyime na mugana ko parce que kunnan qora allah maga ini hajum mundu e komeya allah rajara ken sauda be kunna allah ko motintonye kutum posre kinde kum pakende ho buri qore bo keni bani allah wa mundaka ko tabe ganda ya bugundi ni am buguti yun kola wure wutiye be akengra mo we mundu anda bugu kem mo di antarni nya kem mo di ande baka kota be ina munda maga nanti owa munda na mbugundi ado nga mundu na maga ni mbugundi ndabana de kibda anake wuce qorenya gundu gabe o kendi la hala gabe o kendi dronta o gabe o kendi kananka o gabe o kendi ken suranta sahene ken suranta tagmancene
bagi sallallahu alaihi wasallam alla gara hi sukkine kasoke halle ara sukkine kasoke no yeri asu kala daron ta sukkine agara to sukkine agara kibari gabe sunyara ara sukkine kasoke no yeri asu aw ke mogoni alla yi komo siru yi komo khalasinto awi kunu kasunga ni to kasondi awi kunu awi tuindini awi tintondini yusubu hiya sukaba ko duro asa bo suru wa konni alla farenti gandenni law yamassan nudaru hawnun minan nar lama khitira lin nudari sila'u adik aw kanyen bay andai biye ngo nyanai imai biye nyana sugandi hiya dade kange ayan kallangunta o miren suya nga ona kangen bay premier yan deuxième yani o trimani ona bi diga li ona bi ya mun bonda yimbe nga bi en tar bani na kangen ana surenya koyni na kallanga on koy kenni kangen bi ma hoya kenga adamare mun ko mo ko nyaadi allah ko musula jaram tar bani ne ana qur'ani dada ya na sugandi dada na suren koy dada yani addalle ka songa gemti lebuya arafa ka hamaga mo hobugay bismillah وقال الملك anti syaitan ra harem mungundi hankaman simandenga na sine gabe ba kotai hankamanti atinge o warindini nanu nyeriya oti yusufu hankama korem bata magenya na aken qobo Allah gara lamuru wati besa alli ware bakka kasonga wa hankamanda kuyunga wadara kanundi ari hinya ga tuanun kri na yagan kida aywa Allah di kontonde ajabunga basawa munda na yusufu bugundi bismillah atinge ngarini nanu nyeriya nanu kunyeri ikati kateni mo osri nyeru tanaw kunyigana ni toni nanu be kantengani ngarini jogoru nyeriya iqalle ngani ado nyeru tana ikanti kanteni imelekiri awana segi kama ya jama'ur gindege ngaganya gana ani nyumra wasa ndanke kuyudi na pacarin kinda agandani ayo pacarin dini urungu ndangani aywa iti hankama angendanke ni kunyamin tenye okumanya ogani ayo tuanu ya ti urungu awan pacarin ngade kengani urungu nyamin tengade ke urenta ke kene urungu nyamin tenye aywa dege sunu na rabun kanni aywa hoye sokel like tugunane ken dege sunu ndike urungu nyamin tenye ni shaytanin ko nyani ke i konto adoro parce que ladandi timman jahila shay'an adahu anga himbe to bade yan kan kon entatu kenda lake wasa ngawuren take kuya ken shaytanin kunya da amma diga mi kon kiya sawre diga mi ma hanga manyi me haga amma haga
bismillah وقال الذي kinga nya sayem men kusagati نجا kinga kisi soroku hillibe yusuf gari awai diga men ngure kida وادكر asimme بعد أمة wucila te halle parce que ken bito nogondi asehemu atangure atarongadi kuto okunta wureto ken pakati asimme أنا atinge أنبئ ngaga khibarni بتاويل hankaman kuyu ke wure angen na ken kunno kura kammo o surungo no kun kondo himbe no gollengani fa arsilun ati ay qarin khiya ni mehe ngo seriatu ken kamanellaw anyi gati yimya ni ginde gara to no gundu ngai me here yana ay ga sigara sigara badati ay fa arsilun qarin khiya iraqi adiga yusufi kasonga bismillah يوسف ati yusuf yo أيها الصديق tungun ta kore ke أفتنا aken nanga wa ken konni de as-siddiq ayu li takhsis ha li tanbih na ma kuto ti agar himbe to adi as-siddiq nga wantu mo be aken nanga wa ken konni bido sikki dangi halle ango walla ango sagana ngollenga anya ken mo godi an ka wa ken konni bismillah aftina wori anno yumara wasa في سبع بقرات jogoru nyeridi awa nanu nyeridi nanu ku kati katenni يأكلهن سبع nanu nyeri woku nyigana e qomantenni وسبع aro jogoru nyeri kuyundi e khalle khallengani aro jogoru nyeri tana e kantenni لعلي o khibari awo sininge nasage kata serunga hankamandi seru nasage katiya awo sini يعلمون ina wuretu walli menyen kinga قال yusuf alayhi salatu wasalam harun nagati alli kattay kasuke nagato arsulun kene hananga hillandi awarna ko birambe harengari ati sage katta hankamanga sikandi ati sagira zalika liya'lama anni lam akhunu anatun andingemi jamba nagatandi hankaman tikeda qala lil malik atinu bih qarita yimya samine qarita ngamu ndana kilimine wari yimya keta hare hana haru hilli haru siki qadiga nagatandi qarita ke hiti yumara wasayinga ado kallanga ngwa dina dimpi ka dai imbana indabana ko yugo nya anta sorno ampalle hare hana haru hilli haru sikina atandi qadiga hari gari masalli kita ado impiko imbana indabana Allah ganda ho sai ko men kama jarabiya an anda wutu ho ganyi garan fati an worne hokita himbe mpugo ar hoywa sawanda an qora dinan tangin anga himbe simmana wal manya go himbe bismillah قال yusufu ati haren danga تزرعون agaw sogono yani khasoko سبع ani سنين mudari unyani nga awdo amurini khasoko sino nyeri دعبا na to kimeya kara sino nyeri sogo na to kimei kara kien sogo ana uron sogo ana kunen sogo ana kagon sogo sino ku nyeri nondi angana ho sogo wakati o wakati noko da'aban aw sorno kyo sorno yere kenta sorno yere kenta di kyo tipi siza kenta tipi siza kenta di kamentar ne zak sino ku ngere kara sunya sogono keni na kate aro jogoru wa siru ku nyeri keni kengure bismillah فما ati himbede حصدتم aga na kempata فذروا aga na togo في سنبله i jogodenga إلا قليلا mahotuguna ni aga na kenkatu مما gilli himbe aga o kenyigana ana kemba ne katu khara kutendi qarendi jogoren togo me bismillah ثم ati kempalle في سبع ati awasino nyeri worni بعد
ذلك sine awa sirku awa nyeri halle شداد a kunyeru ka kungo kotono de anga koto e mana sutu kenso kenka agan sino nyeri kamme hunti bane ndatolini bismillah يأكلن ما ke sine kote wo ho nyigana قدمتم awa aga gara ken kanda sine koto ku dangani awa yigana إلا قليلا maganta hutugunane gilli himbe ago ken sawnu ثم pati kenni awa na kantu kunyeri aro jugore kantu kunyeri o kenguren kinga adige be nga kunyeru hilliga natimme يأتي آمن sine worne من بعد nyeru ذلك kote ke halle يواث الناس a allah o soro ngurugi hawana ken sine ti jinga hingo sagane mo gondi ma ina bunga lemu annaki hamundi na akinyandi o wa bolin na jimbundi emila sine mo sorno kadi kebira nga kyani hangaman ku yungure adiga kara dunan ko gabe wono har sisa so honnan dalla sureri an gandari jugoren to me o dalana an ko nyugo nga kenda siga kan tabono mala kullu hal e jogode kedo kagendo qorombe ndo qare sina kote dabano ngana yigana kamenga ndarni dabando adamare me usamba kasera so kebe ga landa kinga na yigena nyime agan taktene e illen kare do kage be sawndenga o biradum be jabu wasante bismillah وقال الملك aya dige bagati hankamanti ائتوني e qaringa به ti ke lemineyde kibe gara ko fasari qaringa tay isage na lijabun ko ati iralli فلما isage kata wa yusufa ibrambe جاءه الرسول awa hankaman parenga kinye yusufa ati hankaman talli قال ati haren dangani aywa ango sagene إلى ربك kata tunkanga ang pangamanga فاسأله anna tirni ما بال النساء tiyalli yagarun kewarin kanga اللاتي yagarun benu iga kutukutunni ikitunga إن ربي nge kamanyugonga kenni twana ti yagarun kewarin ngari awan nge kamanyugo qatfiru kinga tu mo be gani nga almalku tunkanyi metirni tela qammoni annati kenta tu wal me kenta kalama awa kebe gari nge qobo qatfiru ana kentir na yaga kinga na ya kunni yada awa famu itirna kewarin bismillah قال harilla koni agar hankaman kibari wa hankama ada qatfiru qiri ila sehen koni ila yagrun ka humami zuliya khana kanan kinga bismillah قال ما خطبكن ati yalli manni aga kibarenga aga hinchanenga birambe an kungara yusufa mundu bakidu maga yalli akotanga tungutungu a duniya ga maga wa ma bara nga munda na muga ga yimera kin atinna ga tirni aga yimera na himbe ko bismillah ati yagarundi sinna gungo allah dangani amanya gilli jambai o gara kentu awa yusufu kamade harabane har jambatu na matu basko di be sura mundu katidu ya ira imminya nyagaren paren kende aga suka mande adunya ko maka be suka mande ndi yaro kudi o ma jamba bane twadi o ma jamba bane twadi kiranyi tanati yagare anyi kiranya kutinda tambile baka ucindalla sukara
bismillah قالت امرأة العزيز kem bagati aziz kagumeke kem bigani zule khati ati sisa kunisa tun kuradere atinke kuni ngera mundu iduya aha kainda ni yusufa tungundenya ni de ayani tunguntenga ken wuren maniya haygara digame yugo ya kutten timmandi digame ke yonkolan koni gilli tamani mesine na togo wurundo yusufu halleya igara kine nyilla kenga akinga kusagati manni sere musoyi sere be ganda jambando jene la murutan karun kenga mal allo kasonga mina yanga kata kem pagadi yusufu timani yusufu di hiya rawadatini an nafsi ati ayan keninge ken digame de ayagara kenya go wa innahu la min as-sadiqin keta ke tunqura wa innahu agatinge an keniya de atugono akran don se henna li mosri ali mosri adiga min higa agati sisanu ku tungun qura kamo parce que qulina hasha lillahi ma alimuna alayhi min su'in e wonne kana be su khirati qallenga be su khirati qallenga atuina ndija aga mingi haren bane kara koyi aga sura ga mo ngoni kiya sawuni agati o kuma tunanta mile kato hoya kibira nga tungun qura ara kitun kutu aga mi mile katay kibira ngambane agara himbe ko tungunyani nkan kanay bismillah haren sage nandiya ko yusufu dangani nanti mani sabura angara keko manni sangan tabaka anyi baka gilita hana ke ya kanyi kata baka nan to sellanga ari jabati mani zalika ati bariye ke munduye awriyan harsa aw kebe gani aziz khatfiriya anatu nan tinge yusufa nke mi jamba fi ahlihi mi jamba nanyin tanode kiyan sawuni allah taala anta jambantun dabare anta kin Allah kille de anta kin kandana de jena nun dabare jambantun dabare anta kin de mana de ngamu ndana kyatu yo kadi ndaro koy arin qobo kome arin daro kebrenga leminen si ha jondi keni tungi ay mera tun tungeni me yagal kuy mena kira kendi i mena ko ay mera tu hinyam wondi leminen se me yaru kuma khire tay de i men khire tay ira kendi ngamu ndana kinyato kebren al amatu ni gir quray mundi seden qur'ana alla da na quray mundu kana an kinya na hagabi way to kuma ngo hodi o kempa inna to kono sikka ngo hodi o kempa inna to kono bismillah dan ya ahmed daiman indam majazin koda wasa gani kata haqiqan yusuf atin kemindu barin de deng sane be garin kita kemindu barin de basa nyonki nyimme taga mogo aya marinta nyange ti golli burenga maganda yemme nyonkinga nge kamangara kempinna na tanga kembana kisini ba nyonki ngondi taga mogo aranti du baga khatawdi aranti du baga dring sane di keni nyonki ndiga mo nka yemme be nyongi alla ganda ken tanga kenyan tangene go nge yuwa ko hede ngati ngindu barindini ngamunda na tunan timmi jamba yo nyuga ko masigide
nyonkin taga mo kase aranti do baka hubredi inna rabbi nge kamanga ayani qafarananga ayani hinnananga akani haqiqan anga jalli ko mesui amme kame digadi eso Allah don gonundi serebe gatto duna masibandi ko tayendo sagunya indi anama kabo hinga de himbe gama nya ga kisai tigeni kaba ko mun sauda nyonkin koni taga mo kasen koni haratin tagunye dro sagunye nye dro kutenye dro hunga ni taga mo kasenya kebide kaba ko yaw tanan kaba ko sirai himbe ga kisai ba kenya mbugi taga mo gondi nyonkin ni nyonki bane yayi nka ma to gabu wada Allah dun kunna jate manyeru nyonki a jepen maniya kenni ke to al amaratu bisu na ikama ngara hobure na ngara lunga anga nyana anta to anda hobure yiminya kebirenga nga tubunga ndaga ari serenga na saga illi tanga na golli burul la wara illi anga na dume ken kama mo kebirenga nyonki to gonu benu gono kungorni Allah dun konunda to gonu nyeri khray ila sutu qur'ana yadi kebirenga awina mutma'inna aw magafagni Allah kitemure anda dangi kinga awurni radiya aw dugnati Allah kitenga kem pagati aru kuinnan qaba wala mardiya ngono kaza kinni maqamul wasilin bismillah hankamanti qaringa sa ti yusuf qaringa tay na qurandi ndu dangani yani ndo serenta kapari de aw nyani mbani akalle antakin qatfiru ya qari antakin sirasuya qatfiru ya na qubna litay me keta qarita astakhlisuhu ken koni menni kem ma amma tamari qarde ay antanya ni ndo sirasuhoy mbane yusufu qartay mbane honi astakhlisuhu li nafsi haril lay qari awati hankamante annalli wa kem pagati sa agrini mo onsrondi ayanki na iran sirullondi addu'a kasondun konunda ati mu Allah nyagana Allah na sir surum pinnandi agay mu Allah nyagana amma kibarum pinginda agay Yusuf range duwa ajabi kasondi de kaso kibare bigo mukino ndamu giselanga ande kasondi kibare bigo mukino ndamu giselanga atuike ya ta yanki ne yiran surullondi nanti anga ndeyrono hankan kamma annandu mo gon surondi kin Allah ko musurundi ga mo kasurante do yiran siri ara kem bugumina arawnya ne wa maga arawnya na ira warari ni bas hakren ta Allah tondini hankan ande haren kini hulani li nyime wa wutunu harulun den ko ni ana ira me kene digana بسم الله
birambe agara sahalema agari aro hankaman kama aywa ara salamu nyeti arabun kannenga hankaman dikken mani kandambe atim pawatune ismaila sai kanningen ke kem palle agara duwa be nya hankamanda kenya ibrin kannenga hankaman dikken mani kandambe ati keninge ka hawan kannengi ke kota misran pankama au tanyere kanne muku nka ku kanu hilintadi au gilli awa yusuf kabakununga hankaman karanya kita ganya kenyi basa ime saunde ko tanyere kanne muku akaranya kita au sehe mutunu ke kanne yusuf wajabini anagen tokono ana utu ke kanne yusuf wajabini kenya kai korea na sabunya ngana ha yusuf bungo hakabe lenga makaso ke kotan dani au tanjike me wa ken tanjike me ga arahu gabenya annake hamundi e kasonye ke ara kutu kamo ku kanu mu kamo pakke birenga kenya iduran kabakoy mo siri kembali hankamanta dangani andi mani naam kembali hangamanta dengan yusuf ngamunda na facari ke muga nyimi nda ampare mugude wa kini ni kana ngamunda na muga nyimi rakinga ayin kaba konteyande ati hangama atu hangamanti ikuyi nanu nyeriya ikateni ila na kumanto nyeri ila kunyiga ikuyi jogoru nyeriya ikanteni awa kemu ngobane kani aro jogoru ikuyi jogor kayu nyeriya aro jogor kantu nyeri ara koni kundu azro ati hankama ankinga kuyi mogobe yimehina amma ken sukoni anda na katu nyeri wa wari iqullenni isrenni kawai suntidi hange ke misra hange mbangetiya iri miga worne kankunga aw gilli kato mogonga mi kanyengo qirni sendi aka ngokatinga nanto ko mana kempai aralla lungu amma me warhina hangen kusaga kaba na jindigandi na kawayen bangandi lotte doro be gawari nanu nyeri bukendi ikantum paten nyinte nyanki yinte sankinte ikawa mo wuru maga mi kanyengo begene inogonga nanu ku nanye nga kambengi ya jarengi ya wulen degre mengi ya anaga ngunde gundu honno ne mengi ya kunanda mbwali nyami na dari katukudi iri suiga komi honya tungo chenyi gana mobe ni chenyi ga ni hatembo na ikoten kara na lulan susu ango kamana kai ango kai hini ko kumanda koru ga kata ko kata koru mobe nan ka hay ida ko katu yiga ima daro ko makahiya ima buyi mondi nanto ken kaba kondi anda jogoru nyeri sire wari anda nyeru tana wari kum kantenni ibineni aso tabibane nga aso munyebane ndi nani anwo kamana ntandu no gondi keni mani hondambe ku hayke isrenni qallenni ku hayke ikantenni ibineni aso kawo tabibane ndi nanto ken kaba ko ngabane anda gawundi hanken kusaga giri kem pange kusaga ko suruku darim kawandi ni sagandi na nyako bane ke mo ken no bane yimben kusaga bugu na hosuruku bi ati hankama anga kuyi mo nebe yimen kay anda hebe ko do ken khulasa nyedo anya ke mo yadi nasiren kuyi ngure ko ken to ngana kuyi mo nyime ko yeso hankamanti aganda nyi
nge ku kene kaba konga andani angara wure kene kaba konga nga ke koni mo ga ken kaba kon dinge ma dinan tasu ngira wori ke mo yadi am harbane futadi wange ma kila kam sere meda kebirang ata dangani angi ngotung koni koy ona nya kamo kenda ata dangani ngewa walli mo gobe ango awa yiganden kapami ango sogono soho gabe sina suru kundo gondi angana himbe kita sohoyi anni sawranunga adi qarendi jogore kengo sikki awo dalana tadi kebirenga anda gamundi sina kote ngandari jogore kedo qare kena dabani me biradunga wa ahillandi ako jamanen surunda awa besu ko mo dianga na himbe kita anna tagandi karagoy ando banen nalli kebirenga alla gadanya awa andaya mogobe sina kote ngandari kingu jamane kisurono aw jamane ke taten surono awina sabu besu nan jamane di birado yigande munde en sabuda anna nabure kita sere kama me kita hina am pawanudi hankamanti koraw ke dabar ni ngeda kona ke ka ngone ngeda kona gaganinda ngo jamane ke tude misra yere haranganda suka ma me iranta basa duntengenta jamane kerlenki kem pagatinga ni allah herni mo be koni suda kenkada duntenga ko ngene honsuya dundia ngonga na fu jamane ni jamane mboro ande ati kona kenya ni ngeda jamane ke sullenki aw sirenta de himbe ne sawla on sere o serenga be ngono sawrahu ayani honsu khairin subahile menga jamba ayani bonen subahile menga sawrahu nga fuino kunga bane khairin tano barken tano o jamanu kunta ho tampere kempalle sawrahu serenta kano kadi ntana كنا يعني كده بسم الله فلما برمبي كلمه يوسف غرحان كمان سهلمه اياتا دغني انكينا لنجي كوتاغني اوكومغا انكين نمغا حغو يميا اني دونتنيا لنجي اودا مغا حغوندي ها وسغانغا يعني مغا حغو يغاندا اوريني انغلاتي همبيتا اونتا هيبا كان خالين ona nya kammo kebirenga ara ke kada o ke dabarni ko kona nyaninda kebira yusuf ta dangani qala yusuf ta dangani an ningenya aywa misra ngi abba limin kininga ngi yusufa tangandana tuwana yani law sahandinga kini hafidhunga law jatenga al kini tuwana jamanin pinya kan tabaka nani sahandana halle ahinya kan tabaka jati bugundana halle law sahandinga law jatenga wasindani hankaman tiramu ara sinenya nani amanye akrotin denga ide awamu ndanya ka man sabuda kati bilagara nyi jamanin suna tuhina ahina tu besumaka kare kare ndindo logonte kinya sabuna gara ki wuje gore sunya bakasuna hakren tawni ana di na dabari
aw golle ni wokotondi kini mu kenya serenta tu alemine mbu kasonga na lawara ke golle awa amma kay ngabeni ama be suna tu hina himbe gadi kibra ko tabe agar himbe ko yigande kenya kina ina suruni me khortay akotanga kini ana kankune la yonkolanga ni ka hanjongai na maganye tuti doromanga na tawo sire dabarada asukange aro lu'lu'undo yakuti tawo ke giloye tanji ke sogonye ano gondaro ye sogonyo tammi ne gamne na bay tanji ke baydo bayadi yigande awa yigandi nyoke tandu me yigandi nyoke no konsu ka honde maganye to ada gilli harire misenga ro dibaji kebrenga atambugur ni jamandi aga bugu adi mo ke kundu antini marama lengeni aya galla kan ko mi khaso angana hay angandu walla ya galla kandi senu be ga wadi koy dungare abugu ni ga taxu ke taxu hokama hankaman yimme amma yankada na hinsukine himbe ga nyino kengani akaman be gara qoboya ara ken grindi ken place ni mena ken kine ken balle hankama o yusubuti hankama nati hankama ke be gani kita hondambe ya aywa ngo ampankan qoton ni tikinga doroma ke hana be hage ngam pinun dabar ntikina base kengo komi tamponya hankan tamponya o kenga angana sahandenya na ro dabandi na atinta kama aw tuini kini hankaman tinga o kebirenga ku hilli wala ngoke ngo gollini ti ku hilliya amma kan ku hune kempiti oku karun kollo yim o karun go nyetu irame tikinga atinam adingatu atinda ke dawaranda an kallan kago na ken koy ado khire tam fasangonte ninda nya kenya sabuda so yusuf alayhi salatu wasalam aywa misra hanka saundi ho gabe nyamaka ara su baile menda mon kini yusuf ya na tunka ko nyimme kini ara hinsu ko monte nyada ara kiten dun karandi hari ikey medi hari ikey me kara ikey me korendi yusuf ngati himbe joro kenan dabari ara kenya nyada kempalle awa azizu ke himbe gara yusuf ko kenyi me kubiton no gondi afati kebrenga annga munni yusuf lagari hankama ke yaqe zule khayagini afati halle bila kebe awa nyagal no gondi ati zule khada e kenta haso angani himbe mundai ati anda tungu koni ati anga tu ko yingani mogobe nan kaso sure be ga yindi arenga ni nema be di wo himbe ga wono be su kan tatu ngeki na ke yuwa ko mayadi an wa kunta kama an ken kan ko mi alla garanya mogobe suro yendi aro lemna gondi kiyani ngenyo ngindin kanya nga alla kadan ken katanga akaza o kemo nke me yagare ngo jugo be ma yugo kuntadi anke me yugo srebi nyaare ngure makka tan to kono nga alla ran kisindi ken sawuni wotini yusuf rani awi qusagundi ke sabura no hillo nya yusuf da afrahimu aro misha aro linyare ngo ken to kono rahmatu alla anni mi ayyuba ken wornya ken ka gumenga awa misha be ha yusuf remeke awa musa khalifa yusha gunnun ken kismani kenga agara himbe nya tunka gondi a ara telemunta gunya misra bigunda kanu yagarunda kanu be sura kanu bila kebe aga maga hagi golle kedi ara golle be hana be jopa ken yigande ke kahuma mogo ara nya mogo srendi
ara kompun dabari akanne maga na munginon dabara akanne maga jamane no konsu ara haga bila kebe annagamu ne awaye kawen sinungari wakati kebe nam kebirenga aro kanu yelli aro mogori suruma dum himbe meya kebirenga ara golli hana benya ati basindari o wani kanna himbe akinye aga sura famu kebirenga jamane no gonde be sunyige tabane kebirenga hankaman yimedi jama ati qayige tabane ko tasu kiyen takande aganda yige makumbane kari kiyen takande aga ma yige anya kem mogodi dullenga kinye sere hana be ga dullu hina kini hankaman yimeyai wuron ka nananga a dullu a gangundi ati yusufa dullenginga yusufu ti dullen pakati haga kinye de dullen pakati ngada dullen alli ngana de wa yu gore nan ko to kay dullenginga ken hi gore nyede wuron takande a gangundi ati dullengiya ati dullen pakati ngine de ato ke modi awa kebe awa ku yimpanangu di kebe nga hankamal li fati sino nyerani sine hana serun kara igande be gono anyime igande ngumina awa hankamamaka kebe ila qoboti gorenga sine ngo timmene men kalibane dirhami bane mato sere maga mangara kini gani jongonga dullen sina hillandi maga nyetu benu ga wi maga dakabanan ponu be ga wi maga ira kello igande ndi ago timmene sere mato ko misran jamane ndi nani maga nyete bane wa maga dullen sina sikandi idda banu ara gaga tikenga sine ngo timmene daba mato ko sere maga sugo na jage hare anda suro daba anda suro igande ndi anda ankorenda yiga nagatandi yigande ngage timaniya ikomo yugundi ikomo yagaru sinengo timmene serenda misra komega wammaga mangararo yigande ni andan korenda yiga karagani ila gaga timaniya kanundo nyankotundo nagonu